Cosini. I call the baby and Cosini. Oh, I'm the baby and Cosini. This I go my head, that's your night. That's your night. To get to my head. Come on, Kobe and Cosini. Come on, Kobe and Cosini. I sent TV and Cosini. And you breathe and Cosini. Just I go my head, that's your man. Yet to me, that's not all day. Just I go my head, that's your man. Yet to me, that's not all day. I thought I was make one. That's why we are nebisa. Miss Akoma, the person. Man, I don't so do. I don't to come because I only know what you. And the way is one farmer. And the one to shoot. Man, only that woman what you did then with a hand Mamma, Miagas and Chilling come from the Modia, but Bemo Messia, and then you and your sacrifice. What was it? Almost a more running man as electric and shot. And some can. Otimira say, let's give them in style was style with them. Could be you know, I want to be and cannot me for actually. You know what you're going to phone at you. Come in, something happened. That's a bad one. What is possible? No, hey, would you not quite get to the I dear no. I said, you cram is a new style. It's new cram for my style in my years and can make higher science means and Kaibi. Ah, let's say, Muguswa Yan about him, and I bow a nation. And I that's your night yet to me, that's enough. This I go my that's your night yet to me, that's enough. Akoma edge. Akoma edge. Akoma edge. 87.9. No, Ben, Madakura, I don't know if now when I was in the review, Madam. What's up? We don't know what we do. Hey, we don't family could do. We don't find you yet. We don't family with you. What do we do? Hey, what you mean? Aye, Nako. What you a Kenyako? Aye, what you a Kenyako? Therefore, what we are for Kenyako going back to do. Ha! No, Akoma, you say what is awesome. Can I tell you? Makuma Hurisa, and Jim became the Akoma. That's some couture. Me take care of chatting before you could do your concentration. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma, that's your man, yet to me, that's now all day. This Akoma, that's your man. Okakacha e papa say udwale amemete tem oyire wow ade na wo ye ade no na say esisi be so say onua obaye sa ade no die ti na esisi so onua obaye enti ase na me hwe me life for room a ade asa udwale na ade ti na ya udwale efiti
ɛno na ɛyɛ anante aseɛ no obedwane mfikyire mfikyire na ɛyɛ odwale ɛyɛ na abɔ bɛyɛ kan bɛyi ne ɔbɛyɛ 7 ne yɛ sɛ adeɛ nsan 7 to 8 wɔ koraa ɔtumi dwale ade nipa ntwamu wɔ mfikyire hɔ mfikyire deɛ ɛhɔ yɛ last year asɔrefoɔ pɛ asɔredan na si akyi sɛ nti sɛ asɔre da ɔmo wɔ hɔ a obi tena ni a wɔwu na ɔde agyina dan no akyi ɛmfa so mu hu sɛ wɔn wɔta adware a na akɔdu ɔnyɛ ba bɛtete bɔɔdeɛ no akyi ɛno nti ɛbaa ne saa no na maame sɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi nti ɛbɛgye me sɛ 4 million kɛwie na wobisa akwamena dagba mekɔbisa no no mesoma papa no kɔɛ no ɔkɔɛ pɛ ɔde kɔtoo n'anim ano sɛ wayɛ wadi wawu kwamena dagba wadi wawu iti mu abɛn ɛne ɛbaa sa no woyam hyɛ wo maame sɛsi akora ɛnya mehyehye saa ɛnya mehyehye de mesusu wɔ me tiri hɔ nti nansɛ mu nyina na mene ne nam but metee saa asɛm no mekɔte wɔ hɔ no a ɔmode kɔbɔɔ n'anim no ɔno still na ɔpɛ sɛ ɔsa no Akoma FM 87.9 Kumasi waseɛ na ma nyɛ die ne wɛde sɔ ane kapro se yɛ du but we die wɔne bɛda sɛ ma me kapro de kapro ma kansa na ɔno da wɔn kapro wase ma o ma ne kapro wase yɛ nanso yɛ o yɛ nanso sɛ ade a nti ma te sɛ ne bɛ fi ma no bɛ bia enye yɛ yɛ wo ka so yi wa no bɛ bia enye yɛ ne sɛ me bɛ ma no na kai wɔse ɛyɛ dura wakɔgye a obi yɛ wɔne wo da wo ma ne ati na me no ana me bo ta me no wonya akɔgye edonde die ɛne sɛ da obɛba ɔba no ku die ne wɔ dɛm de pepe de tumi yɛ ɔkyerɛ sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi ofi na kasa so ɔne me nta ɔne me so so ɔne me tena yɛ ɛne kwa wɔ de adafa me bɛda so wɔn pɛ me so ɔne tafe mase ɔso yɛ ne so ka me ne ba bɛda wɔn pɛ so ɔne me bɛda so ɔde wɔ tafe ne wɔ tafe na se wɔtafe wase ɛne wɔ pɛ enti sɛ ki a ɔba ne bɛma wɔde ne bɛma awura ɔno deɛ wɔn pɛ ne saa na wɔtafe wase no feelings bɛ ɛne sɛ de wɔpɛ no so nti wɔn buku ne ɔde ɔbɛma ɛsɛ ɔde ma no wona woman me go like wona wo hyɛ no so me pa so debi ma me timi nka sɛ bia sɛ de bɛma do nso de wɔ de nti de wɔpɛ no ɛsɛ ɔde yɛ ma no wɔre ne kan no Akoma FM 87.9 Kumasi me ba cho mo twempra sa mo ware me ba ja ni nya na wɔyɛ ni nya na wɔyɛ bɛba sa mo ko tɛ sɛ mo twempra no wa ba wa mo anyɛ sa ne da ɔtue a ɔyɛ a ɔkɛn ne sɛ nyɛ obudu ɔboa mese ɔboa sɛn sɛ yɛtwe mpa nyana meɛ ma ɔboa na ɔyɛ dɛn sɛ metafe no ase ɔboa bɛ wale ne wie no ma wale ne wie no ɛna ɔma meyɛ saa de no ɔno na ma woyɛ ana wa ma ɔno na ma me ɔno nya bi koraa ɔka kyerɛ sɛ maanyɛ saa de no a ɔne me na menkyina meka kyerɛ sɛ meba no ɔyida sɛ ndiwa ba na mede no Akoma FM 87.9 Kumasi eti apɛda ni saa tam na me wa mama ntafe na se a ɔma me ne nam emi na nkora no tweeɛ no saa tam sɛ di na me ɔba me no wa wo ma mu mienu me no wa wo ma mu mienu afei na wɔka kyerɛ sɛ ba ntafe no wa se a wo ba me no wo ma wo ne me na enti ɛma mpa no mu twe ekura no mu twe ma me ba cho ta mo amene ba ni ma wo so yan but we die ni dia ni kunu a wawale mi se wo pa mi die want me nya say na ba wa ba mi so sa fra ni bibi ni kwada ni swale ana ma hwe mi ba se ya Akoma FM 87.9 oda hu na sunu na anu na ni bibia pasi sa na hosen ana wo be di ma tem say ni ma wo bibi na te se wa bibi na wa wo di atom na masawu wa mi kunu na akwala no nso se be bia ni wa won ale ba na no ne hwene ɛyɛ pase enya pasi kula adani pasi aha no e di abopo na no na abopo na sun ne ti me de oji ni ani mi sere gine no enu kwa na me bana gine ya ka nyina pasi se onu an kasa no na wasa di akwala ya temi se oye bibi how wa wo baba sa si we su se wo oye bibi Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi me bani dia ye gentle pa why na gentle bet akwala ne da me di ne ba ya so ye bibi no de ne ba
Now, mpanyinfoɔ na Ghanafoɔ nyinaa hwɛ sɛ bibi na ma awu nya bibi sika mpempem kɔpɛ ba wanya na wanya bibi ɛde bi a sɛ wompɛ ɛne na Ghana na wɔka sɛ me baby na ne ha sɛ ne nwa a bɔkɔ sɛ ayɛ ɔwɔ na ayɛ bibi bu kakra ɔwɔ na bɔkɔ kakra ana na asu sɛ deɛ na asu aso ale gyina no akwala no pɛpɛpɛpɛ ɔno a na ɛde ne ho ato ne sa na wo bɛgyina atɛm sɛ 87.9 Kumasi. Me so me da wali bibi because me ntiaseɛ na wali da na wada me so aboto so me kuma ama wo ba ma wo na me ahyira wo ba ma sɛ ya wo si wo yɛ bibi nti na me ha wo tikasɛm nti wɔn bla o no mbɛhwɛ bibi no wɔyɛ nipa ananze wɔyɛ aboa na ma wo na me nti na me di na ba sɛ na ma wo na hwɛ sakra no wɔyɛ bibi ananze ma se ba wa ma wo no nti yɛhwɛ sɛ akwa no yɛ bibi ampa na sɛ de wo si ka bɔkɔ na akwa no yɛ nneɛma no dɔso na wo sɛ kwabena gaba wɔ sɛ oyire so wayɛ ndɛn Akoma FM 87.9 Kumasi. wadi yere nti hu na meki hat ne bi tumi fo ne bi ɔmo a meyɛ yale na mehwɛ baabi a ɔkɔ a meda mpabɔ nkwa ne nsu na ɔkyerɛ ba ne sɛ ne wɔn ame wobɛba na me sister apaka aduane ɛno adeɛ bɛtoa na mentumi bibi mentumi so mpɛ me fie hɔ na fo nkwa nyinaa yɛ asi sɛ menya kwankwa fam kɔso bɛtwa ne ho kwan saa abɔ so mu ne sika o sisi nipa dodo a mo ka kyerɛ so ɔmɛgye nkoko mo ntumi hu deɛ ɛba ɔkɔkyerɛ nkoko mu ahorow mmienu nyinaa ɔmo kɔ adeɛ kyerɛ ɔmbɛba obi a mogye Akoma FM 87.9 kwabena gaba wada for the boy of them ka kyerɛ maa ayɛ wo dan ɔdi mo wɛrɛ no ɔdi mo aku na mpa na me nkɔdi mu ba ɛnu me bo ɛyɛ me ya wɔ hɔ a nka me kɔ ɛbo ɛyɛ me yawo ɛyɛ sɛ yɛ asɛm no deɛ asɛm yɛ asɛm sɛ bɛ ɔbo anyam ɔbɛka ɛnkyi Akoma FM 87.9 na asɛm yɛ nneɛma no dɔɔso paa na wo sɛ kwabena gaba wɔ sɛ oyire so wayɛ ndɛn wadi mo wayɛ ndɛn wadi mo yere nti hu na meki hat ne bi tumi fo ne bi ɔmo a meyɛ yale na mehwɛ baabi a ɔkɔ a meda mpabɔ nkwa ne nsu na ɔkyerɛ ba ne sɛ ne wɔn ame wobɛba na me sister apaka aduane ɛno adeɛ bɛtoa na mentumi bibi mentumi so mpɛ me fie hɔ na fo nkwa nyinaa yɛ asi sɛ menya kwankwa fo Akoma FM 87.9 Kumasi. nsi nipa dodo a mo ka kyerɛ so ɔmɛgye nkoko mentumi hu deɛ ɛba ɔkɔkyerɛ nkoko mu ahorow mmienu nyinaa ɔmo kɔ adeɛ kyerɛ ɔmbɛba obi a medi ne nipa foforɔ abɛprɛ me bi wɔ hɔ a masase bi ase menkɔ ɛyɛ me yawo ɛnea kwabena gaba wada for the boy of them na meka kyerɛ maa no ayɛ wo dan ɔdi mo wɛrɛ no ɔdi mo aku ɔdi ne ko na mpa na me nkɔdi mu ba ɛnu me bo ɛyɛ me yawo hɔ a nka me kɔ ɛbo ɛyɛ me yawo ɛmu sɛ yɛ asɛm no deɛ asɛm yɛ asɛm 87.9 ɔbɛka ɛnkyi ɛdeɛ ɛsɛ ɔpapa koto kɔfe ɔba a meba no koraa ho yɛ kakra ɛkyɛ ɔpapa ɔsaa yɛ fɛ ɔyɛ meba no deɛ yɛ kama sɛ wane ntam obia ne meba no ɛne gye ne ho mpata biribi saa no wɔn taa yɛ dangerous paa in life. Okay, ɛyɛ Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 Kumasi. Efiada bi ɛdɛ, efiada bi nso deɛ wotumi nsa bibi atumi si. Ada nyɛ fiada koraa bibi atumi si na fiada. Nneɛma sisi paa. Enti na hwɛ animu sɛ nneɛma ebesisi.
enema ebesisi aha Akoma Akoma bu sabdwumadie no yetra se ma komini abadwafo ye de brew ehnefa na wo ba bia wo bia no momodi ansa obetwe akonya no na fe wode aben wo radio no 87.9 na che say edemu live Akoma no na fe ebodonko a na wo TV no wodi atomu Akoma 87.9 Kumasi aye kama edia mejeso eye Marcos eno eni dia mejeso ene area enu ti baby abemu otene wo voice o yi ana che say won say eye Marco ewo Akoma 87.9 FM Onia TV na Facebook ye beko Facebook ene Facebook bomodi a yadofo ene ya hwefo ya mo Facebook no mesemu ada dawroma mo follow yen ewo Facebook ho na fei mon like na mon nya mo comment no ho na mon share mon follow mon like mon comment Akoma 87.9 Facebook YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emi notification bell no so breso you get notified na wa share ma fofranya bi ahwe na bibia etumi aye kama enunti Facebook mon follow mon like mon comment na mon share YouTube subscribe the notification bell no so breso you get notified na wa share amaye Free FM 97.5 ewo tachima many kadachi ni ya chiachia ni adwumayefo no enyina da Mickey Pizza Fan Club GHUK 87.9 Kumasi Germany Mrs. Buedo Presido mame ya chiachia area pa woni daddy enafe emofrani nyina ya chiachia obia na nakua koko ewa ha asiyijua nwaefe papa na koko no ebepai se tumisan na se koko pai a ene ewa woni ne free mu ba na je se eni bre ne free koko mu ba enu ti eni bre beba sanso na Pastor Julius Naba ono so ewa ha sikapa enso ewa ha Akoma FM 87.9 Kumasi sanso na Ismail Heward obomi chidom eni adomtene se me producer na yebeko social media Beluchi ene ko bi Tuesday wonum ewa ha womo ena odien eko Facebook ena fe YouTube na yebeko na fe yakwa akodi enkomo nso ewo ho na menimini abema bi ebedi enkomo yebedi enkomo na ene yeto yensa e de frɛ Felicia Akoma FM 87.9 Kumasi okay and Felicia yes ene said ye tie bia no odwaboom kura no a obejai na fe ono so aba esan se asem no a sami eka no ebi bia waye ebi nye onye tienra ena Felicia esan ene yedi nkomo ofre koma wani yedi ye no yebeba na yabeka nembom obi sime fankra ema ya hwefo ne yetiefo nyina eno eye sampana Justina Emame Akoma FM 87.9 Kumasi wakasa nyamua na nkanyamua ese mebano ne nan wotumi tietia so na nkanyamua nti sampana kyerese wakasa wasemena etiefo nyina se ensan enfama wonum biem na mena ahwefo nyina se enu achi mena begafo nyina so ase enfa ema no esanse senka enye ahwefo a senka enye atiefo a senka nya begafo a enka enye won mo donate ya enti no me sonkra nam bekomumu enti mayi ade agu ho ade ama Akoma FM 87.9 Kumasi meko na menimeni abeme akwakodi enkomo mamema na kwaba sami Tibako mema wakwaba yana na pom onde bako na muso na mi adom ye ho ye na ase ye bo na ye afuo ye bu fuba so what di enti ye bu fu na se nti ase ni Felicia ye nti ni ye bu fuba no na eya na adwuma we no ye mpese ye bu befuo
Yes, Yabufua yan camera. June. Akoma FM 87.9 Kumasi. Because I okay, BB. Or say, and remember, no one needs to understand anything about your life, because when the shoe tightens, only you feel the pain. No one needs to understand anything about your life, because when the shoe tightens, only you feel the pain. Say kuya kofa kabushe na se echenwa emianwa na se wani Ismail na namwa Ismail wote ya oni bi dabi eye kuya Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, Zame. Okay. And I know what the assembly die. And now ha. Na ka wo hwa ni musa ka ate na ka hwan na ti akonya iso. Meyere. Eh. Wo yere. Wo da so wa no. Me da so wa no. Wo da so wa no. Eh, wo do mu odu pa o. Me da so wa no. Same. Wo do mu odu o. Yes nyina no wo yere. Oya meyere. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ono on them chan kura anya ne. Better to 10 years now. Oni nma anayada. Even of day Saturday one day. So ba we ba adam chan. Ye du nkomo. Ani ho. Ona won chan. Eda. Amuti nyina no ona won chan. On them chan. But mu wo fie ba akumu. Ba kuno a dan ba ko na eche nu mu se. Na nkola no wa ha. Na nka ye so ya wa ha. Ono de da bi, ono nkola. Akoma FM 87.9 Kumasi. Saturday, me let my friend say, Cerebral ni anda na yata kwa anajo no. Amufo bebi do mfa ye fikire no mu kasa. Omuti be say me say na me ya no wa hina me friend na ya kasa sa. So ke nsu no ban. Say Nsem no ana ya dene anana no ma we no. Nsem no. Yeah. Jo. Etu de e bia na na no. Afa na obi behwe nti no. Yesi nkomo ni mfimfini a e bia na. Akoma FM 87.9 Kumasi. Se me ka se bontofa what you say. Good. And I know asem na wo de ba ye no bontofa ma ye. Se be ye nani de di nkan ya obi behwe bia obeti ase. Yenko. Yo ma ko mo da say. Ni Christiana oya me yere. Na de ma asem nyina ba ha no. Sunday no omunku ayiye. Awa asafaje. Omunku ayiye awa asafaje kire ho no. Na mo wadwum abo 8 mani we onya bai. Na nkwa no frame say omma me nya bai wo omunku na ewo store. Ana me so Akoma FM 87.9 Kumasi. Bye. No sure to. Me chim asafaje ayiye na se no me chim ayiye wura ni na o ma pon. Me chim ma hu. Nkwa we no mami. No batana sasa sore chim ma hu akora we no mami. Ana meja ya na masa ba nkwala na no chan. Me ba nkwala na no chan. En chere bia ana no boyfriend adnitizin ebebesi. Ohwa na no buo at once. Na maka che se tambia wodwuma wudi mi ano no. Ane San thousand na monko. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ka che me se aye na sister. Osase aye ne braba. Ana me se da. Mo do bafo no sa na me de yemi. Jacob obada me fie dinu. O se ne bra. Ameme yao o se ne bra. Enti do bafo no ya me na me ya ne bra no. Ono de ane o sa do aba se ne bra. Na me yira bonsam o bu fucking ana Mrs. Afro Akoma FM 87.9 Kumasi. Se sawo no manu ana me twino ado kwase sawo no manu ye duru da na no na ofre ne boyfriend so on babo na o se sa no manu ana me se wunu
for ne to vendor we no man you draw anyame oho na opie gina akiri eyi phone afre ne nua ba ko ana no so de moto ani Felicia ne damfo Joyce ama omo so aba wo nti wa na fe wo mo no Felicia pena no ana e fro omo ama omo aba nti na mo buafu Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana ofre ne pena so aba bo no mo sano ma no ana mo piano say dan mu oho na odinu phone atwa mo bo ana phone na fret of ana me so no tama twa no utubo Felicia ai no so mo sa phone na bo no ho mpabro nti Felicia di mo di ya me no anya ne first ani ya ba be ma no dia me so was some years no na nyinsia no mini Felicia konsa Jacob nti because mimi free juma ababa to ni Jacob Akoma FM 87.9 Kumasi. Fokoma no wura ya ko ya fra ne bra ba ko nyame fa no krensie o ka bebi mom ama oba tena asam no so ana ne bra no se media me nya abotre owo a na ya peska akoye deal nu onu na ebe kire nti owo a mo bakọ akoye se wo de ehin a owo akwala no a peska akoye nti sa Jacob nti me friend bra no rosin 2 times abona mania no nti da Akoma FM 87.9 Kumasi. ba ya no Akoma FM 87.9 Kumasi. anya de ketwa awo phone so nti afiri ho abedu ane me ne bra ne yankasa me friend phone so wan fa me friend wan fa ana me so me twa so me dukobo siri amanie siri fra gelu yo so onko je say dia mo fra no so wan ba no na mimi die die hie me pa no se nkwala no na me pesi mu se ayame die nti agwa ye dan mo ko edie na mami okay mesra mo okay onu na hie ni okay na Felicia ankasa ne die na se ekra no before Akoma FM 87.9 Kumasi. mo bre yansa na papa hefa na mo ko yesa mo Pedro ansa na wonyi se first born no ya kwa safaji ya ba ya yi ya sa kwa safaji ayi ana mo de no ko atwemo boko ya ba ye ayi ya sa kwa atwemo boko ya ba ye ayi ana mo sa fa na ato Madam Catherine ya saka no hwegu na mo hwegu ana mo soro kwasirem ade aduro bi abra no o ya nkwasi aga ana mo sa ko ye asa de aduro abra no na ma ne kire de aduro Akoma FM 87.9 baba na wa ha se nu no agina dana no no ye ayimire no agina dana no asa hwe abya no ye ya yo no de ye example first Nsem by asa okay second by ana no second one by say about 4 or 5 months ana asa ana masa to aduro no so asa na e baba wo first girl we dey over 12 years now no asa na e baba wo no nti me sifisi ajade awo ye no ne ye dan yentumi tina esi wanja okay nti be ma no dey over 7 years now no ono ne nyinse no ana Akoma FM 87.9 Kumasi. okay nti second one no nyinsen no yes and but first one no de yanko no fa de na Jacob mo ma sin ni mo kra no owo ho bed satam no member to no awo mfie because first na me girl na start ya wo ho no na me susu me di na Jacob no so di amene ya so di nti nipa miensa na na yes areme ya odi yes wodi yes Jacob di so na chesa gala ana ebo so amene ya no one day ana mu go fie no of the mu fie na amene ya no de kan aba ni ada ni ada wa paso ana amene ya de kan aba na oba say Akoma FM 87.9 Kumasi. adu bonu no bo epie awa amene ya no ho ana me no mami pie hwe na ana me yi no se kan akiri wo sa kwatwe sekan bi of course Satan de sekan twetwe de asem beba o ai all die we die
all die we die. Oba hunti. All die we die. Me say Sammy oba hunti. Na wa bre bia wo ba foforo bi nso awu wo ho a wonya wo awope. Na wo dia ya na ma sa de no ba ya no. Mu say me se me ba to Jacob a wo me dana no no. Oba no de nan say anya no korɛ. Satan na nka me yu Jacob samba ko. Anasa mu boy to me no a. Akoma FM 87.9 Kumasi. So ka ni ha. Na mu kura me pe. Dabi na so he wuti asi ohunu Samie. Wuti asi kura no wo ba no di. Wo di. Na wo be wo. Yenya wa yie kura no akofa. So na ya say. Na nka mo witness. Wo witness we wo no. Efuru di fo. Nti obetimi akasa nye ne bibia no no. Efuru di fo. Enti na wo kwa wa bra wo ma adai wo do Felicia che wo ankasa wo ma. Enti dia na wo kwa wo ma no wa na be show ma na say ye ki wa na be show. 87 na me jae. Man twa Jacob sekan. Amenu ya man twa sekan. Enti na say ya school we wura no kunu. Osa dia no school no no kunu ye ya no. Ono na ema mu buafu because wona me yire Africa be be twa akọ me nyane ba me si Felicia Branianda wo so wanda Felicia dan woni say ya watch man for we na edi ayere nti me ba na for ya dan watch man for we na edi ayere minti o me watch man for ya dan watch man for we na edi ayere awia na mu ayo Akoma FM 87.9 yes ya na mo ba enti awia die I see na so wamba ya jawamba ya be ba awia die te sai awia die ana na jini ya pe eni anadwo ye pe nka ti sa dia kada ko ka say the China anadwo dia ka mis mu ban sa tambe so na me ni o mba sha na me hu me na ma ko ni na ya pe ya pe dia ni na no ano no nti oni school ro no kunu onu Africa na ko mu ni gege na obi na si you ana me ba ya Felicia Branianda wo se wanda Branianda na awia na wo ma fo mundu Akoma FM 87.9 Kumasi fabra na me hwe wo se da wan fa ba wo nti sada no de ya kon pa atani dini na ye didu a ho atan wo ka no no so aka yes ana odimo ko ataso so hin fie ana okọ samami awo abuso panyi ho abuso panyi fra me sada no a na pa no a ana mko ye ana ono so kan de na me so me kan de ana abuso panyi no se sa na oye de a me fa no koma na wo fo wosire ana oka kira abuso panyi no se me nika na wo foro ba koma so number ana abuso panyi no bisa no Akoma FM 87.9 Kumasi abuso panyi no me ye bema mbetu ya no aduani adi mbetu esi no noma mbetu adam ho ntu ne ho na ye ada no tena ye warum mu ma no na ada na wo ya no saa nti ya nsoro nko oni so mpena amfa no kwa ma no ofo ana se abusuape yi ma nusumu no ko ana mka cha abusuape yi no se nusumu na kina sabe no ma wo miru na wie no so so ne sai oni school run kunu no dia no de aya na say last 2 years ago no school run kunu na wo ken na menti ase no same se wo fa wani filigado chi nko hu se school run ibutu yire so na ada na me no oni school run ana ana me see brani anda na me yire no si onda no se no dia fa one point no me go se before price wo uhu wo yire ene wo fie wura no ni school wura ekunu no sabre ni nyina na de ode ye wo no ode ye wo no one wo na ana eti enye se wo ni school wura no hu ya wo to mo ka mu nti na wo bai wo no ya de wo ta de ye wo otaye na school wura no dia nkunu ni dia no onu na ha me pa se me me yire brane anda wo se wo no mi anda ana wo bai sam ye yi yire die o because eye ni school wura ekunu and one more adwuma no Akoma FM 87.9 Kumasi se me kuna hunu sa me ne me boss eteka mu a e bia ye kwa akohia mpanimfo bia kwa emiti me kunu me ba ya me kunu se me mpra ne me boss mako me dia asem no akọ school run ho akọ kachira no se dia mu ye ya no me yere no me pese wasa ba adwuma ni ma yere ne nya adwuma no wontere fie ma kacha me yere so ojai ono so ojai wonya adwuma no won hye fie ma onye adwuma bia because say we Felicia ne be ma bia agina ho a wo be ka se be ma ne fa Felicia mako onye so ne be ma bia agina ho mama Oscar we di to
Samina. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ma ko me yere. It is say adwuma wo pɛ ne sɛ nka wo yere entonto ne ma wo fie ma no nko yi obi adwuma. That's all me ba. Na mate me ba. Okay, ma me nko na me ne ya banko di nko mo. Tonji e ba capsules. Ya benom. Ya ba ye nko. Ma me. Ye ya me ya tense bo. Papa. Ebisi anya adwuma boy. Ebisi si ejade anya adwuma. Baby e de baby e adwuma. Ma wanya adwuma wo. E wo fie ni nyina ye. Etiefo ene adofo apombenchi akese pa ena medi free kontonchi links asuye Akoma FM 87.9 Kumasi. Eno aye bai e be church nsem de kire ye ho ena nso ya sanso abase ye ba betoa so de sabi wanya ne de no eno obenya ne de na wotie nso a enye ne tiefo nko a na emom ye ne yefo enso eka ho na apomuden ya de a ede na mpaso agudie ede oba wo ofe na se wonante moduane eda edu bedi akire na kokon so age oni pedua boso nso a e wo se wa ni nyina efiri ho na wodi mu ye kwa wokobi ye da wo da bi sabi e koreja na bia so sesabi ye gya nan so timi gya wonan e ma ho etom kontonchi lens Akoma FM 87.9 Kumasi. Enana kontonchi links so wutie ni a yenu akuku damiensa ye dia ba adwaman eso no eye tonchi herbal capsules eye meme dro tatashe ena we wo tonchi feminine herbal capsules ema adie enie opese wo siesie hu na omo edimu a wo hia tonchi feminine herbal capsules obebia ye wo tonchi ko capsules enso e wo honom koko edro tatashe me patro se wo ye onipa biara ebia koko efifi wo to obi akoko age ne wedie aboso obi a otie mi akoko nti ojane na ya Akoma FM 87.9 Kumasi. Obechem obonso na sabi koko na ho ne yem no apai epai a obejane na na moja edi akire obi ho no onya ne nan kro ya bo ne pampers enam se da ne da moja epram no me pacho se nipa no ohia edura ye fre no tonchi cold capsules ye koko edro no eye edro so wonom ko ni padua ni mu a ehye koko ni nyina ase efi ni padua ni mu mesi koko eye ade a se fifi woto anokwan bebua ebedru bebe be ka cho so gise kwa papa ni etete free honom ye papa ni atete free honom so no enya asem keto de ma Akoma FM 87.9 Kumasi. Wa hye wo bekọ na wo mabiem minim de enti wa hye wo bekọ wo mabiem sanse mi ami chocho mu cho ebi aye ne maame saa ye papa da kopɛ okoi wa mabiem moja pram na odisabi odifiri mu enenti koko enya de pa e de ma ni padua no wo ye obi a wutie mi akoko age waboso a wo hia tonchi cold capsules ebeboa me say enkotete habama bi emfa ntoto koko no eso se etete fi redie nani ebesan so afifi edie ntia esan se ewo ni padua no emu eno nti ewo se wonum adura ebehye ase na obenum adura ebehye ase Akoma FM 87.9 Kumasi. adura ye friend tonchi cold capsules tonchi cold capsules koko adro tatashe onipa bia koko ama ne sisi ye ne ya wo ye be ma na se koko wo so a etimi affect wo me masem etimi ma wo me masem ekofom etimi masabi wo bre wo sisi taye wo ya pa obi a ne sisi taye ne ya do koko ena eye ne sa obi won ma koko ntinani afra obi koko nti nani ehu ade eye nani aye ko ota eposa nani nani so ta eye ne hene enam koko enti enye ye nisu nko a obi adi koko achi na so Akoma FM 87.9 Kumasi. etimi ka no obupraye no de wura na so enne aniam ode wura na so no amene na so no afiti eni nti koko enya de pa obi so no ma ni minim eye ne hene kakra no okwan ne minimu o teke na akonkwa o minimu aya na ho obufu wo je nipem na akonkwa o minimu ho obufu wo hyedem na akonkwa o minimu enya de pa me pacho wo hia tonchi cold capsules so wo frɛ your number ne sesie ya ye be fa ne no atwetwe nkomo
o pese wunya baby a obenya drone bi ato afre yen na yen show baby a obenya bi ato me pa your number no 0553 0553 51 51 11 Akoma FM 0553 0553 51 51 11 11 59 Tonchi yesi enema ekuremu sei twitwe me pa ade bia de niam mienu na di dwuma no ebetimi abasa obefre number ba ko na obi gina so anasa sabi network problem eni ti na number na ye mienu se we free we na se anko anasa we free na obi gina so a na we free your number 0243 90 77 33 0243 90 77 33 Akoma FM 87.9 Kumasi. Achiche enkomo me patro se wutie me na se owo enkramema for woni etuemu ewo tema community 5 Little George ewo honom tema community 5 Little George Halus Heba ewo Okanshi drug lane Halus Heba Okanshi drug lane Ekus Pharmacy Ashaman Atipa Heba ewo Madina Old Mekong Tribe of Judah Heba ewo Kasua Old Market, Gabson Pharmacy Koforidia, Nindia Pharmacy ewo Takrade, Market Circle, me pacho, se wutie me, nasa Akoma FM 87.9 Kumasi. Ebi ato. Obi wo ma wotie me, wose na me an wo meme, ememe bi wo ho, gross obi wo ho, beebi ani sunyane brokum kasapen ayomso akrodie tepa dadie so aba eno ntina ye say je obeye ne se obefa afunu aboye number no na wa free na ye ne wo atwetwe enkomo na akire baby obenya tonchi cool capsules ne bi ato tonchi 3 power combined tonchi feminine herbal capsules emma die no enie eno me be kasa fa infection infection ayade a edi ma bebre enya infection egu ma bebre awawe Akoma FM 87.9 Kumasi. Esa so baby wona sabi ne nantem aduane enko yie so infection etna so cha me nua ba etoda eya na nye sex edie no kwa na ewo say infection no treaty that chi bi ebi obedru say ebi a wo be faithful say infection etna so echa etimi manyin sense ye de empa ho eda esa se edidi ni pedwanu mu achenti no sabi wonyin se na wako nim kakra no na wapon obi so wo hono ma ne ba no obewo no na oposa ne nwanya animu hawo intimacy infection de ni kwan se ema etna ye so eche ena afei edro wonya infection kwa enye eden kwa ne mo menstrual Akoma FM 87.9 Kumasi. obebi an menses beso na asam ato no me patro onam ye mu ena mo menses entia we here tonchi feminine herbal capsules me patro tie di ne ye emame tonchi feminine herbal capsules onoma pains bi a wo fam abo a wonya wo menses emu a wo bu nsa eya obi a wo fam no me patro ni nyina ebejai obabi won ma enu obi onunum gu ni video mu sabi eniema bi odi prevent no ho efi sex ho eno na ama side effect a wonya eye menstrual pains ena ye nuane na ye die no enso etimi ma yenya problem de bebe ye nuane mu eno nso Akoma FM 87.9 Kumasi. o menses ho efa wo de ho ade bi a oba efa wo bia no ewo se wo ma woni eko ho eno nso wonya o menses awie no no wonom adru efe ne tonchi feminine herbal capsules wonom a ebwa ema pains bi a menses beba obefam no ni nyina ebeja adru we oba bi a wonom a owo menstrual pains bi ase enei onya ne menses kwan boko so a wonte ya to se kane no ye wi na ye nwie ye Almighty 20 herbal capsules edra edi kan efri yakache eba abonti enie tonchi herbal capsules edro we eye edra wadauma se we ye bema na se wonoma eboa ma osisi mo eye den enka wato tonchi herbal capsules no Akoma FM 87.9 enka wakani minu nyina bo man ka bebo me ma sem papa ena osisi mo ebi ebetia mbasa mama bi wo mu ekro bi wo osisi mu eno ntu kwosoro ba fa mo bota kakra bi na osisi agene na osisi ya yatata so de ne bode eno ntu so osisi ema ni ja wo kwan ma sabi wa yo ba ne
befu pa eno to ye be ma akoko wo so a e affect o me masem eno nti wo to 20 e back capsules anom no wo to 20 co capsules nso aka ho wo kan mi enu nyina eboma eboma me masem ejina brane eboma sisimu eye den eboma sabi long term bi akosa wo kwa abra wo have sex no obedru honum ama wo nso ho ato so wadwuma ye na enso ani sesi na ho Akoma FM 87.9 Kumasi. Ojo so tentem metri omo se prostate de eyade a eba etwe ne mapi yakopon ya do adasane ebesa so ba ni achiuchu mu ye ama wate ase ebeti esi mema de no so prostate kwa ye fa so eba any effect side effect a obenya wo so wan treat a eba so na obu oni gu so me pacho enya me kofa ba no ni nyina ye betrechre eno nti tonchi aso ye de enye se ye ba ye beto aduro no sa ye tro aduro no ye betimi aye eno ha no kofa bai eno kwan kro be fa so a wo be fa so na wo si ano ekwan mebra no aso and into the other say, Oba phone no, now boy your number now for ye. Then my main country say, me talk also my Kyle say, community 5. Hello, Seba, or Kanshi Drug Lane, Echoes Pharmacy, a shaman, Adepa Heba, Madina, Old Malcolm, Tribe of Judah Heba, Kaswa, Old Market, Gobson Pharmacy, Koforidia, Nimdia Pharmacy, Takrade, Market Circle. Go so Heba in Memreta Heba, baby any Gracha Pharmacy, Sunyane and Coco, baby I will be a dear for your number is CA, now you know entry in Kumo. Number no a 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 Akoma FM 87.9 Kumasi. 90 77 ya do bi bia so oji bonu tie nyankopon ya adumata sene e besan so ehia na me ehia papa pedofo ahaya Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsem twumade mu na wo hwe na wotie no na enche ye bekwa o man so na afa ye ne fish de komo na sami mame mi sa se oba no program no ewu bie adwuma ma fish a ewo efie se won tra wonye kra no a eniema be ma beba betobi credit ya be ma beba beto obi okọ ba wotumi ya akonya tena wo yire nchen na one na ebon komo oba na beto so abede Akoma FM 87.9 Kumasi. Na je ni hu example no so first no na me ya ba na ma na awo paraku mutumi ko juma ja onu ko awo awo ba no mbaba no ni be ma omunti ho tem bi ho metuma ba no ni be ma ba ko pe na to ni juni sa no ma no but dia ya na oye ana ni hu ya no ono na ma omo sa akronfo no ana mususu ama omo anya obia because omo nukrofo no omo ni so ya sawini no di omo di bi ti no omo hu pe omo koton sa ma na bu na wonu sa Akoma FM 87.9 Kumasi. ni kunu no wono oye ni kromo ni okay and wonu say wakwa koton sanso e dia ma wo yera no da no no it's had na wo bonus wo suspect no yeah I'm suspect no say ono le yere nam yes keke otono ka animu so mo kwakwa ya de e ma ade o mo kwa ya no ho sen ade ya bia ya ade ye ana mo kwa ya ni na bo mo kwa ya maburo mo kwa ya ni na bo wo mo kwa ni kadika wo no okofa no o ma ya ri ya okofa ni kadika ba ko anya no kan kwa na ye baby abema no ba timi ko Akoma FM 87.9 Kumasi. Na worry o because me na mo go wa de adwuma no no wo yere ayadwuma na ono na yere no ya first time no me ba ho school no na nkasa na me ko ho aka kira no school no bia na no aka kira me say obaba me ho ama ye tena se na ye short sa problem no good 2 years now and I wish school run no ni kunu no ni nyina so no a wo be ma chem school run no kunu no ni nyina so no hwa wo be ma chem wana na so suro no dodo Marco ye no school run no ni anye say ni kunu ni mo no ba anye say Akoma 87.9 na ka kira me say aye school run no kum ana omukọ minimum no up to today aka say minimum because that no ana school run say Felicia say that no te kan na me ka ya no aye school run no kum ana me say sa na school run kum pa no wono no na yakọ ye nti wo ba ya na me say brane anda no
wo to aka tell some job wa yase wo pra ma me no da moja ba na yase opa chese ya ne na kwada ene moja ba na yase but opa chese wo chima no ochima ma na koi 1 week time ana say me no na ewo ho ade woni wona na Akoma FM 87.9 Kumasi wo se woni be ma bi na wes ususu se bi a o yesa no one wona no ko to bi ho a o ba ma eda to bi ho a me ya bre o pe enti na wotwe se na bi ho a bosome ne wona wada predo do say e do a whole month o tumi no da predo do say no ko to bi ho a o ba we tumi aka chere me so anya me message up to 1 week 1 week I necessary 1 week and so ono there ahame but kwaya odimi faso no eti me ono na ahame ma ko one won na yetimi da Akoma FM 87.9 Kumasi because you're so pretty or the baby me so me the baby ada ka open da bia apart from say bia wanya na menses no enka wo de no open da bia na ya da bia me di fie me ya da na me pe da bia ene se wo awia bia se ne awia bia wo fie awia bia mo fie a no wona djuma ho ye but me ba na me se o mbra o ba dia no ni problem anytime bia na wo obeka se o pese o ne da no asai se wo konfichire no ompene na ne na no o konfichire dia da bi me se yenyu eno ne ntonchen Akoma FM 87.9 Kumasi konfichire dia te bia wo kondo se wo ne beda bia no ompene so yes se wo ompene so dia na che se be ma foforo ne na koda me hu ne be ma no nkasa no be ma na koda ba se wunya hu be ma no me ya hu be ma no dia o ye nu yes me ba dwene sa eti ade nti na de bia wo hu sai bia one be ma bi ejina ho a na apese one ne da dabi anya so ne be ma gina ho ana mba dwene so ono no da sana na wo yire me ya no ana e kire because gire mu asai ne fia no ana e kire so yakrofo etususu Akoma FM 87.9 Kumasi ne prafo no na enu ntumi kire oba no pe ode na oba pe be ma se na ye because the opa no saka awi e dia na no pe na opia wo na what dey say go betumi ne be ma wo do no kra e kiri akopɛ wo na yes na chesa mi na me do na ma e chima kopɛ wo na nka otumi wo sira ma sa na oba koma se ba hia me se are me ya no na ye ne prada da o ame ya ne prada da wo sira Jacob ya ne prada da wo sira Joyce ni ya Joyce no o mo ane na mabubu nsa no first day oni Joyce Akoma FM 87.9 Kumasi sorry ana Joyce na ba jai no ana me say Joyce na me yire no he ono ne bra ne nyam bai ne bra ne bra no ana me say o ka chere me say ne bra Joyce ka chere say ne bra no yes nti wo pa bisa no always mini the Felicia ya nya sam no ama ka chere say he wan kasa ho ne pa ana e ma me gala ne say Jacob ya opena always ya nya sam ka chere no wan kasa ne pa ana e ma me gala ne say Jacob ya opena but Satan am person bobo ni di say we na yaka abebesi ane Akoma FM 87.9 Kumasi obi ababa jaro owia no o ma fa ho nwa akọ bebi because Jacob no so wayere oni Jacob frani sa na Jacob no twa na bo ana okọ war na yire farfar ni ama no awo se Jacob manu manyini efe na Christian ne felbon ya 12 years okay enti ye show na me de menti ase ni say bia wo suspect kra say oyire ene obi da na bia wo hunu say woni Jacob papi oba ya wo se ma me no na e bi kra no wa wo no ho anya hwe ya na nya wo ya na wo ho nya wo na ko so di shema Akoma FM 87.9 wo di shema na ye hwe a wo so wa ye hwe na wo so tumi ya wodwuma na wo di shema na aye bi a na wo sare no ko se hwe aworo na wo stand dia hwe ne botom na stand dia hwe ne botom yes I see. That money way 2,000 and 300 on the top no plot. I want your quanta. Me see me dying. Me said the lentil 2008. No for Barry. I better than Namaku. Because damage in a phone every bogu. Balok. Mean to me to us so up to date. Until one I'm a move for a catch and say, Felicia. Hey,
Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti may continue. No, be who say yes. What show your papa? What Bema dia Mbabra? Fish or boom cry send me an apa. Makomi operation. Operation. Good 4 days na fish at the shoe back at Akwa for Mama San. If you want Fabian Kobi, Never can say that. I see. Enti kwan ya wo fa so di detect say obi afa wo yere eye saa kwan no. Oh. Anything. Akoma FM 87.9 Kumasi no. Oba no. Bema wo foro fa no. Na wo so fa na ka ho a. Oba nya yade. There would yade no. Unity at once. Ayana no phone sa hospital bia oba call yesi ni na duro ono na asorefo no omunse woman ni be yi na ode ya wo wo papa be yi na ode ya wo no sa de no ama yade awo oba no ho but amba at once no when Na etina wo yire oni be na ofro da oba Akoma FM 87.9 Kumasi. ni da so ne be ma fro da na person ne da o me yire no won pere da na me fancy say oba no okay say wo hye nyansa nti wo wie na so okopai so tabi hukuru mu nso a wo de ba be se be no wan so ne be ma fo ma we ka che o mo wo level bi so kura ho o mo display a anu nko na wo ba ka say yes we dey aye be we ya kakra na atra anu na twel because I wanna done you that. Nothing can no ye adwuma wo animu no ko ma anim ne chi. Yes adnan chi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh. What problem? Hey, wo so your experience o. Nti ma ko dia. Ko chef re here. Dia here me no pa ni say. Me dia here me pa no flesia no. Onkwala no testing no. Testing no. Onu na ehia me pese. Me boami. Yeah, deal na me pesa mo boami. But so say first born dey aso sell. Yes, first born dey osami. Ni picture kura wa. Omu ni picture so ha. Na wo suspect it. Second one na yinsa no kura na ni flisha ya konta kwa no sa ne bra so be dey ya dance ye. Because of the mini hu ya no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wo yere penny. E kwa say na no odo fa so. Me pay you. Ma go. Me nya so ba bi ware biom akwapen se mbewuro. I tell you Mary. Your friend say Mary. And you won no. Madam sa wonani. Mi ankasa na yi mi sa dia wonani ami obi. Dia ha me pa no say ne bra no me ka kira wo sesa wo fie wo nim say Akoma FM 87.9 Kumasi. Ka say wo to wo sesa no fo no o san dia gu mo so mo ko no afa no ho CD no afa no frɛ no 3 times mo ko wo afa ho 2 times and you fish dia na no afa fish offer me ko no ho 2 times no no mo na sa dada yeah no sa dada but ni sia no obi ka so no sa ho yindi nti wo ne try di say asa na hu so no nsa minimum to ho no tentai minimum or not to ho no tan no be say Christian no nsa no one day ana onene ma me to ho Akoma FM 87.9 Kumasi. Christian ba sore ya no na nsa na yi no ana me yesi ahwe no mu ana mo wusu mu tim say me jama nkasa de achi ana ma no wone say ade ami ni chiru so ba onum nsa na Mary de no onum nsa Dabi na Mary won ne ware mfie san mini Mary aware 1994 ana ya we first born 95 and na mo first born 95 it won ne wo ma san miensa no ye adwuma be isa bread Akoma FM 87.9 Kumasi. ana minyan na me no jaaye ana me fa no na me no digwa o ye table ana be ya ba wo mba pam ya wo ho no ana me sama na ska na okota chima no lori no ma oba na mabuwa no
Oho so skano oba yare skano ahye ana mesama no ska maka bom akokrom atodan sani watan wadni na yadba yekoko koko no so ni ye ana meso mere nyame tumi ti ya ba ye koko no ni ye masa ni ye ko se ni ye ana wasi ma ni bi oho ya farfarni oba ko frɛ no ama Akoma FM 87.9 mama mini ba ya no oba kyerɛ no sa no ma ni nyina no na mini kyerɛ ni hu wi ya no mini mi mere ya na ye mukoko ye koko ya ba ye koko no ya na mba so koko no adukwesi ho ama mere na mere to ho no odini dwa nti the year 2008 no mi hu gelewe no hu ai finish yi oh jai me yere spake me ka be ya ye o men se men pata no sukura ye o se ono de ya ka no ka on pemienu o so won pemienu no ka tell say maybe there ya family disease maybe papa wa Akoma FM 87.9 Kumasi. It's family diseases yeah so ya de ya was ya de o ya dia so sukura se mi ware ka ho sukura ma ware ka ho o papa ware 4 yeah me no mo nyina oh mu ya kura mini na ekoye omu ayi you see so ono no de awo ho oh but if you can't see no na say o man yeah adane takwa ni nyina no so I the same thing say anka Felicia samne say no ya ba pepe ni fo no mo ka no da bi ya pepe ni fo na mi Akoma FM 87.9 Kumasi samna be police case Akoma FM 87.9 Kumasi ya wo san ko report me ko fo no samba chimi ya do ko tumi ya court ana court say asam we dey omun asam no ni na chi on say yo on say yo because say ya matiase matiase ko wo bi pa no ni papa no kwa kofa bi obi fufura ka ho o se bia nam ase Felicia ye ya hye yo ti sa na wo so ya na hye ye ono no dia ya no kure me nka say dia me ya na ya no kure me for ba na ema me papa ja Akoma FM 87.9 Kumasi ono dia ya no kure because so ono no aye no ho ade first one there me ya no ho ade but wenu me ya ba to no Jacob to no ma ka chere me place me ya aneme ya na kina me ko bokoko ba wa ye pure sa me ko bokoko bokoko ni me ko boy me ba na me protect me bobo am ho so me ko yi oba we hu ade no ana me ba ya na mu sa o ne pena dada ati me da no that Ofa na se a oja de yeduma so nko uzo wo me pa e ni we go no se ofa wa ka ko so ni na eye e papsco e ba capsules e bibiduro nya ye to paye oni mo no pa mienu enyu ni djuma dia ne se 87.9 Kumasi enyu ye di nsu ye no nyina no e ko ye mo abrebo no ni di hu djuma yi de papa no na nipadua na fa de ne papa no so no na ni so abesere ko e nipadua enya koden adifu bi ko nipadua mbia no oboa ayifu beje no e besere ko bontre e no be fa detoxification committee se na ene na bibi kasa kire wo adna wo no say asa mer Felicia she na nya yi no ade no wantwa na abo no wansan kofa yire dada na ya wo wi sabe so na mer so anya bia na oh ani ne mere wale up to now on worry what dey na ko ayasa Akoma FM 87.9 Kumasi afuna abo yeah because anyasa tan mini mere wo ho no sa ta so nyina obi ani dia ya do seti obi ni ani dia ya dwuma no seti ya oba we mi no anante because of the platform nti ya kwa yi amese ya kwa o si dabi nko mi de ka baba o peso no be na abo obi ehun say obi no me ya kwa yi na se so kura wo ni sam ye mu wukunu me tina ha se wa tra me cha no da o ye oni ne danfo no Joyce no wo mo so mo free be ma we mo ho no mo ko hanko ha o tena fa ko Akoma FM 87.9 Kumasi bia se bi onu so pe makwa no bia wono so wo pen nkan opende bia na wo so ntumi fama no da bia nti no enso no de ode ma no enso no mako ye opede bia de a one day no kunu no off day no de fie no anka da ne chan
so wakɔ foforɔ ama akɔ so so wompene saa deɛ na kyerɛ sɛ wompɛ so that deɛ me sram no maako yɛnyɛ deɛ ne no pɛpɛpɛ sɛ deɛ ne hia wɔ deɛ na kyerɛ sɛ wompɛ ne bie mu wopɛ sɛ woyɛ deɛ ne na atwe ho firi ne ho dabi mentumi ntwe ne ho mfiri mu wɔ daa Akoma FM 87.9 deɛ no kyerɛ sɛ nkala no ɔyɛ me deɛ a mebɛsɔre ne mmienu nkala no ɔma ɔnya me deɛ a ɔmfa nkwama no wura na me nso yɛ firi na me nsa mbɔ me bra na wo nso sa bɔ bra ma me nkɔ na me ne me nua bɛma akɔdi ɔda me yɛ late ɔwɔ adwuma mu ada no yɛ late yɛnkɔ na casco yɛnkɔgye adupa yɛfrɛ no pasco herbal capsules bɛbɔ mmoafo adu alright nti yɛbɛda atiefo ɛne ahwɛfoɔ nyinaa ase Akoma FM 87.9 Kumasi nso so yɛma ɔmo afihyiapa ɛwɔ ɔmo afahyɛ a ɔmo edi no nti ɛnɛ awie no na pasco herbal capsules ɛho dawuro ana yɛba bɛbɔ yi na ne yɛka sɛ aduro no ɛfiri casco herbal limited yes ana yɛyɛ saa aduro ɛwɔ so yi na aduro no yɛayɛ specifically for onipa yɛn brɛboɔ sɛ embra na embra bɛ support yɛn brɛboɔ no na yɛn brɛboɔ no adwuma a ɛwɔ sɛ ɛtumi ɛyɛ ɛwɔ yɛn nipadua mu no ɛtumi ayɛ ama yɛn apɔmuden no biribiara ɛtumi ayɛ kama ama yɛ nti sɛ dede biara yɛba yɛtaa ɛbɔ Akoma FM 87.9 Kumasi sɛ brɛboɔ no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ important organ ɛwɔ yɛn nipadua mu ne functions anaasɛ ne role a play ɛwɔ yɛn nipadua mu no ɛdɔɔso bebree nti onipa biara no sɛ obrɛboɔ apɔmuden ɛyɛ okay anaasɛ obrɛboɔ apɔmuden no ɛyɛ stronger ma onipadua no nyinaa nso so apɔmuden ɛyɛ kama because brɛboɔ no the functions play wɔ yɛn mu no scientifically no ɛbɛbro over 500 functions. That means that eniyoma bebree eto yen ewo ye nipadua mu nia yete ase nia yente ase no ebetima ba se ebi efare bai no efiri ye onipa obro Akoma FM 87.9 adia eni kwan se yetoto ase ye kra because se eho etechema eya na eho adwuma ye no eye bibia wo ho nti ne de aduru an waso an de ndi hepasco herbal capsules no abadwa so se embra na embeboa wo na obrobom ohaw ene amane nyina no enyi emfiri ho na wo apomden no bibia entimi enye kama emaw yeguso ebo nkomo na yede ye numbers no ebetudwa ye be stress o be frɛ numbers no na one doctors a communicate baabi a wo pese wunya aduro ni bi anase emoa a wo hia ewo wapomden ho no frɛ na doctors entimi ene wo nkasa na yentimi emoa numbers no 87.9 45 3579 0557 453579 and now 0501 4592 55 0501 4592 55 now we any numbers and your best stress obefre numbers no na yetimi ne wo edi nkta ho na yetimi atro baby adro no betimi anyhow a obesi afa anom no se de be ya wapomden no bibia ebetimi akoso kama ye ama opa afei Akoma FM 87.9 wote yene wote aduro yinka hepasco herbal capsules ne nka na wobusa ho senti aduro no kora hwan mu na ebetimi anom aduro no nia edikan no aduro no ye recommend ma obi biara se oyare se onyare se wo brebu mu haw se oni brebu mu haw ye recommend ema because once a udidi na wonom ewo asase so nko de udidi na wonom na ekọ onipadua ma obrebu no ene the organ a breaking it down na eyimu ahoden no na ede ma onipadua no ema onipadua no so etimi enya ahoden na yembusa ye ho se day in day out fitia no pa Akoma FM 87.9 ebesi yempani mfie so no de bia no ye didi na ye nom nti brɛboɔ no adwuma ye no nti embra na anase ohaw embem etoda age se unyina onipadua makwa no ebi etimi eyemre na ehia se ubehia some supplement no na ebeboa ma onipadua makwa no
bibia etimi aye kama ama wo nti ye maame nom ne ye papa nom mo amufie kwa animu ni ade from the age of 12 years ekobia de aduro no obetimi anom bi ye hia ne so obenum mienu anopa mienu anwumre na wo de abo obrebo no ho ban se de be ya Akoma FM 87.9 Kumasi affect no because onipa bia no de bia ya na yeta talking about immune system so immune system ebe stronger the source of it obrebo no because brebo no na produce ade friend say immunoglobulins eno na ema unipadua no nkwamwa ne immune system very strong etimi ma unipadua na nkasa etimi akutia nyarewa nti onipa bia no say obrebo apomden no enye yi a ma immunity and also immune system strong nti day out yare basa etimi ebobo Akoma FM 87.9 Kumasi woma omyare woma omtanya nsentrani bi ewo omnipaduam ho na wutie na onase eta epija wafu etimi hye ebia akọ ayaresabia doctor aka cho se wo brabu mu haw aduro ba akopɛ na uhia hepasco eba capsules imbrofo duro bia doctor no ebetimi de ama wo no aduro no obetimi anoma ka ho de hia ne se obeja 2 hours to 3 hours interval na wonoma very safe ebetimi aboa wo ama wo apom de na etimi aye kama Oma omu edware wie anase omu wo kwa no mute nka se omu ehunamani eta ekeka omu ebitima ba se obrebo no ade wo se Akoma FM 87.9 Kumasi mi nya sa adwuma no eno na lead to that nti wosusu obehia aduro ni bi woma omu experience ade friends say jaundice wo ho no wani ekosua no white aspect no aye yellowish in color a classical sign unipadua no anase obrebo no ebo nka se brebo no adwuma wo se ye no ntimi enye nti uhia aduro ni bi wo ma na wanum eta ye onwono wa uni malaria wa uni typhoid but otin kase wanum eta eye onwono na wuti edwa won ketenkete woye adwuma kakra bi a na wabre ni nyina signs and symptoms etoda se obrebo no eho ka onipadua Akoma FM 87.9 Kumasi no omudwonso no aye dark in color dark urine ni nyina ye nkaibo a obrebo no ebo kyerew se obrebo no adwuma wo se eye no entimi nye nti wo so wututu anamon na okope aduro nom na utimi ede ye na obrebo no ne apomden no etimi ye kama nti entena ho emma obrebo mu ohaw no eduru nkomponso a doctor ebeka cho se ba bia aduro ne de obrebo no is either say aye cancerous ana se obrebo no afeli aye friends say liver failure but modern no kope aduro ne bi enom enan na ahoden ewo ho no uhia aduro ne bi as a supplement. Akoma FM 87.9 Kumasi because enan no insuo eni nnuane bebra yedi ekoye mu no emboa yen inipadua no is full of chemicals and toxins. Gone were the days na ye maame no na say akuafo de organic ana na edua nnobaye ba say no obi etimi ekobo spray obo spray na ade chen ya na watete de aba market no obeton ye kokko to na ye noa na yedi ekoye mu a poison and as chemicals are a woman no eno na ye consume ekoye mu kakra nti ni nyina no emboa ye nipadua eni nti na enan no kidney area any liver area Akoma FM 87.9 Kumasi ma wo apomden na enru san mpomponso no tutu anamon ne kope hepasco eba capsules ni bi eto your numbers ne ebiem 0557 453579 0557 453579 and now 0501 459255 0501 459255 we ni numbers no free and sisi na yentimi no endi nkita ho na yehu kwan a ye befa esi aboa wa ama obrabom ohaw no ebia utie ye unwa bi wa amanone Akoma FM 87.9 Kumasi aka chon say obrabo no srade aba betare obrabo no ho entimi ma brabo no adwuma wo ye no entimi enye aduro ba akopɛ ana uhia hepasco eba capsules am say obenya bi na etimi aboa na obrabom ohaw no ni nyina etimi afiri ho amaw nti tutu anamon ye maame no ne ye papa no ma moda diabetes aduro so moda hypertension aduro so HIV aduro so ene ade ni nyina no aduro no ye recommend ma mu ye pa so wo behwa ebia bosome miensa na se bosome insien bia no doctors ye mamo erane test
check mu kidney any mu liver ahoɔden hwɛ esan se saa ya Akoma 87.9 Kumasi me affect liver etoda so a eduro na yɛde mu eto so a monom no to some extent and to some particular dose no eno so etimi affect obrebo eni ntine ye mamorani all those tests nti enan no eduro ba akopɛ ana wo hia sɛ ɛbɛboa na etimi ama obrebo no one adwuma ɛwɔ sɛ yɛ na etimi ayɛ na de ɛtɔso mienu etimi ashield against side effect of indura onom anase impoyare na eti unipadua so no nti bomoden na kopɛ hepasco herbal capsules no ebi ɛtɔ sɛ de bɛyɛ wo apomden no bibia betimi ayɛ kama ama na eduro no yabo ahwete Ghana Akoma FM 87.9 amanone no eduro no yesende edekɔ yesende edekɔ esan sɛ FDA for edi omon krata etintim so na Center for Plant Medicine Research ayo omon hwehwɛ mu ehu sɛ eduro no very safe for obrebo no yesende edekɔ baabia nti ene no frɛyen na eni endi nkuta ho na emom wo Accra obetimi avishete Okashi Drug Lane Hallows Herbal ubenya eduro ni bi ewo ho Casco Herbal Shop enso so ewo mile 7 Achimota eho so ubenya eduro ni bi etu ede egu chemical shop anase o pharmacy afei Alajo Good Health Natural Health Center eho so ubenya bi Akoma FM 87.9 Rikus Pharmacy anase House of Drugs La Paz OP Pharmacy Kaswa Tribe of Judah any dependable herbal and so omne protamu Okorandi Pharmacy a eduro so ubenya bi ewo ho Suhum 20K Pharmacy Koforidua Casco Herbal Shop behind the Jackson Park ehoswe duro no obenya biato Nkoko anti-ankle balm any Erikus Herbal Kede Gibson Pharmacy Akim Oda Kenop Pharmacy Konongo Paulina A Sapon afe uwo Kumasi ha ene nimpotamu a okọ Fred Men's Misty Herbal Colinak Herbal Dan Herbal Rock of Pillar Herbal Akoma FM 87.9 Kumasi 7 hosusu ubenya bi ato so for line tenatet herba dunkwa ofen okoho a ns tawia herba oboase boss pharmacy asantima mpon sewa herba takwa nso so owas ebibidro efie any grace herba afi owo mankasim enen mpotam ho a okọ Jeff herba so a edro no benya bi ato Cape Coast Salamat herba a ewo Pedu Junction anase Busi Pharmacy a ewo correlation station afi Tamale ne mpotam ho okọ Zoe herba any Socrates Pharmacy also ubenya bi ato afi takrade ne mpotamu de bia ya na yeta aka say these areas are galamsey prone areas Akoma FM 87.9 Kumasi obrebo ye pa iti also so mu behia edro ne bi ye pa okọ AAA Charles Pharmacy Kojokrum Pharmacy anase the nurse Apowa Herba also ubenya bi afi se hwe so okọ Philomena Fosua eho so a eho so edro no benya bi ato na ese Ghana afana nyina de edro no yabo ahwete ho baabia nti bomodea na efreyen anase ekọ any chemical shop ana pharmacy na kopɛ edro no bi eto se de beya ebeboa na abo obrebo no ho ban sese brebo mo buafo ba akopɛ testimonies are day in day out yenya no Akoma FM 87.9 Kumasi ewo omo ebrebo mu ne ade ni nyina no omonom eduro na etimi ebo omo eyi saa ohaw ni nyina efiri ho nti ene no entena ho ema obrebo mo ohaw no endum pomponso a ano ebeye den because brebo mo eyare no etoda ebetimi ne watena for so many years over 10 years na enya unity but the moment a ebesha say unity no na eye aka echi ti ene no bomoden na kopɛ eduro ne bi eto se de beya ebeboa ama wapomden no etimi aye kama nti ye sorry so no na ye saa de ye numbers no to dwabiem se frɛ numbers no save ye numbers no as hepasco na afei frɛ na ene Akoma FM 87.9 numbers Kumasi no ye sorry so no Akoma 0557 FM 87.9 Kumasi 3579 0557 453579 and now 0501 459255 0501 459255 na hepasco herbal capsules bomodia ne kopebito na wo apomden no bibia intimi enye kama ema ye beda etiefo ne ahwefo nyina ase ene ewie 55 0501 0501 45 92 obenonom na bibia betumi akoye bia ma kuriyo Nairo Prime Water baby Akoma FM 87.9 Kumasi acha papa no mafo agiatum ya ye fon sabrato eni ti adaworo ma
woyɛ wedding engagement bia woyɛ bia ɛyɛ na woyɛ woyɛ nsu papa na ade asɛve bɛsɛ wada ɛnhyɛ woyɛ narrow prime water ansa nhyɛ no ebu akora no a obi wɔ a wɔmpɛ de ɛhyɛ fridge mu ɛno nti wonya narrow saa no ɛhyɛ fridge mu kora no a ne nom ɛyɛ kama bɛba mɛkɔ ahoma no so ɛma sisi a hello Felicia hello Felicia me mo hello Akoma FM 87.9. hello Felicia what ya wo behia wo be no nom na bibia betumi akoye bia ma kuriyo eye nairo prime water pebinom na abadwa so be fie dwunie enye nsukitwa ache papa romafo agiatu ya wo behia wo be no nom na bibia hia wo be no nom na bibia betumi akoye bia ma kuriyo hia wo ya nairo prime water anse hia no ebu akwa na obi ho a won pede ye hye fridge mu enu nti unya nairo sa no hye fridge mu kwa no a ne nom eye kama beba me kwa ahoma ne so emasisi a hello Felicia hello Akoma FM 87.9 Kumasi. hello Felicia Felicia what's a menka Felicia won't a menka Felicia ma cross me it's about yeah I said yes I ya wa no ya ka se be hia na den wa mai Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello Felicia ebe ajo Felicia so nti a o de san ye na friend bi ma me na me de me hunu se wote because me hunu dede bi e wo background wa Felicia be ka se on te menka me ha dede bi ani ho anyhow hello Philly okay so say dia ye kaka me say yes sha ne be hia na da Akoma FM 87.9 I'm not a member. ntia Nisha wunyi ni se no kure be pie nti na won pese obeba no ne se wunyi ni se wo ba no kure no ebe pie enti na won pese obeba ne bo apaye oh eno kure se wo ne be ma to na be ma foforo so sa afa wo na me frɛ na no pie ni ebi kai Fisha be ma ne se wo pese o ye DNA Oye DNA Akoma FM 87.9 Kumasi. Oso se no dia Mrs. wa pese wa ye nkoda no wa ye DNA kind of how tomorrow. Ye na se e pasese a ho ka nyina obetue o ezi se no kura bi wo anu aka ne preko Mrs. ye na pasese wa wo betue aka nti no kura wo ho aka Akoma FM 87.9 Fisha ebe wo shi asame no na wonim sa owoyere Oh wonim sa owoyere na so ti ase sa one na ebetena Okay, it is the same. Me fan say wa worry na Akoma FM 87.9 Kumasi. Me say
se wo ware na be ma no wukunu kase wo ware fofra ka ho a hawo ena me tile ta che so na tuna hwe nko de ha me okay mate ane na che se wasi obo because now on na yire te kama na no kire mu sa mo first born no mo bra ye pa ansa na munya because one kasa wo ka kire ne say awo ho de ma wo Akoma FM 87.9 say da na mo wa na remember me tile na kire na wo na na me ka bisa say ni kunu me ya wo wa wo na na me ka wo na nya ka me da kire so ni kukura na wo mpira ine wo mpira na say na wale na me ko na sasame na sasame onye wo ho ade but wo na wo mienu me sasame wonye wo ho ade so wo ne na wo mienu ata me me tina se me tina so na wo fa ba wo ho ade tina wo tu na wo ho ade nti na me twa Akoma FM 87.9 Kumasi. Ati mo gbe na me tini be ta me ya woni na sa na na wosrem are me ya onye woni na na wosrem ni na ye dey are me ya onye woni na na tisrem na woni na nti wosrem me ke na are me ya na onye wo mpra na da wosrem na me ke ana na me bi tan no me ya me tena ti be me tena ti be oh na legend so agreement be okay na sa woni na twempra wosrem na montemo atete na sanko asan ya bakumase na waba benya samede a are me ya ba ene ni sai ka asa ne ko nante biem me say woni are me ya twempra wosrem ena montam tete na aba kumase ena waba be hia same enti sa ro me ya wasan aba kumase ade enti na wosan ne koka som me na ka ya be awoni na ka som tama ro me ya aba wasan na twempra adana woni ne wo ho ansa ne wo ba fia ma kasa aba are me ya kase se mu ba ya wa ni se wo wa be bia wa mo be bia Leti na wo se ba ba ha na ni be bia ni be bia na wa ka se bre fia na na no nya na aka chere sa ro me ya ba ye no woni no na woni de se ka ka 87.9 Tiaru mi ya ba kuma se woni na ya ba ya ka so twin na ti da ya ba ha ne de na ni be bia se the first time I ba no ho no ti me say aru mi ya ba kuma se woni na anada woni ne dai ana woni na ana woni wa abe say aru mi ya ba kuma se woni ne dai ana woni na ana ayo bibi saw ewo ayi ba bia no ote no wa ya tie ayi ba bia no ya na hisa no 87.9 Kumasi wa de wa fi ko ahisa na wate o bi se ne ahisa na wate enti upa che say ensem ya same kan nyina ya tro since woni ne try ye no be ma bi ya ni ho a wafa wo ina me sama ma ne ko na won bodia me ti atasa mare na egbo ko ne ho ha wa pe nyina ni shi ni shi ma me kan kuro na wo ben be ma se de na ni si a na woni se wan kasa woni se sabon pesa me a adenti na asose na wan ka se no wan pesa bia ana na wo me wasi nya ko na pe na wo pe etu ni ni na wa tan me na sa ayi taxi driver yi a wo ka se wunua wonu anya wunua wo se wo ahwa ono so anya wo hwe ade na ture bia wo se kire nka no kore enfa nkire no wa nya na hwe tete
When you actually have to see an another if okay. And no, you do go on. What's the one and that? What's a coward this summer, but I know I was what FM 87.9 Kumasi. what's in another? You do come on, what's say? A woman and what's a wood this summer, a baha, and you will know. Do you think that now was a coward? I. Yes, maybe that can answer a connection in the town. I think it's not going to have a number. I think it's a let me problem here. Not just as I said, what you say, so where Jano? Jano. What you say, what Jano, what's on your Mako, dear senior? I said, one work as I say, baby, we are Juba say, cross suspect when they were Juma Rano, Econo. 18 was one mouse, Cassa, what she would gas and Kaya Juma with you. I don't know one person obey. Now, some Jabba. Again, amount of time. Was so a job any Japan will be a diamond. I'm not na me say adwuma dodo adwuma pa say one say would drabia one classic biya one say adwabia what is the say my motor be a general me first from group members it's a very best of the solution is here before no ka ta to if you na and say dem ko someone to the quote someone the first say Akoma FM 87.9 Kumasi. Me na me feel gas. Me na me tu an ko. Obi okwa na wose manya adwuma trafie ba we de wo hye wadwuma wo se ni wo pa ni se wo de wo Felicia. So we say there wouldn't say one ma atafo because wunti and the first wife ekoye odo wunti enu nti say won so de ne fa kwan we so a na one ma atafo nya no FM 87.9 Into that say we ya bana bia we dia bra na ya to mama ko mu o ba to ofo o ba kire di awade ya tie na o hwe awade ya wo ba ba to ba na o no ko na ohia mi o si wa mba ya se ti bi so ti bi so no wo sense ya na ba na mo to ofo o kire wo di a oba no be ma timi tena no ni antena ni ahwe nkola no wo se wa mba ya tutu video so no FM 87.9 intervention karana ta mi ka ta mi din kala ko bi wa ta mi in ka ta what intervention of mi da ni ta mi da adi ba die bi o wa ya be ma na e do me ka we ta dia wo ye wa ta ta ko isia one be ma was 100% ko monsa and say wonnom adi be ma ne mpe na wo ye wonnom monsa what man ka Felicia woni ye nyina ye wo kuro ni abema no esi ye 87.9 Kumasi wa catch one wo say on person wo no monsa ensa wo da so nom ana waja
Lucia bi bisa question. Oh, my God, Say answer. What does Solomon say ana wajai? What does Solomon say? Bi bisa question. Me say. What Lucia, what say ana wajai? Akoma FM 87.9 Kumasi. Mina who did my time and you are not and you are not there. Now one person who bet here, Diamond, some young person who yan, who ye, a day ye. Besides, someone else, it's a maybe so say, Diamond, and you won't pay Diamond. FM 87.9 That's the same one said, oh, the FM 87. We went to Ghana. We will see Ghana. What do you answer me? You see, I'm not a what we can all before. This one is a banana. It's not my dear let me tell you something. Akoma FM 87. Let me tell you something. Mukwa mama wo mu tutu se mu masum mama wo mu o mu na ka cho se memma na so ye beto awo ho Mame, now what is or can she drag them? Destination what you should stake it up. Never surgeon and Jedrick. Look at some sex. And now I need to do for look at some sex. A weekend so not ever yet there. Basic cash and it's Bamadia so be the agro be basic cash fast, easy and accessible to every one national so. Say Ayona pharmacy, yay, and the gynecare abba. No question, say gynecare, the ye between the swap. Nama sorry, oh, abadumama, yakama. Papa, and into Akoma FM 87.9 the syrup, no, the abanation waba, and Nintino, no so yakama. Na Ayona pharmacy for the yen woman in one pa. Ebia, omesis, no. Eba ne na china no go say eba ko na we yes we say we sika na so na we say we yade enu nti no bomode asa onsa beka gan ke bibi afa oba wo fi kro we ene ebe so wo program no one time quick e dia ma na je say bibi to I was I quite Akoma FM 87.9 Kumasi. And it's in the Sawada, what Basso, what take at the crow with the guy the castle from Eddie Omame, and answer one cassa, bedroom men, post, not as a menopause, no. Mr. What they do, what to be as on which show why I asked one of your bassa, any other, I show ya, ya Bobby, what the guy the castle. National so the only move you do me ultimate and Febby. For 0597-216047, 0597-216047, and 0597-216047.
37. Pastor Julius Akwada. Nanebia Akwada. Joshua. Akoma FM 87.9 Kumasi. Adia beye eyi ana de to. Adia beye kwoti a na Kasi wesu na mo. Afutufo na dia. Eti na mo ya day. Obewu. Obewu na yesa na sa. Ha ya bo ni pa chance ya send it. Ze wasa mbana ya kaka bin sama wana wa. Ndi nte aflisha asa eneno anu ayi den sa jese. Jawo. Etoto mini Akoma FM 87.9 Kumasi. Jubia make kabia. I never catch it. I have passing you and I never catch it on. What do you think? The reason I was here with ideas. Go forward. What Jimmy Sano? What was I to the hot cabin open? Who's from Ferris? I remember out dear. I remember out dear with you. Last week, I remember out dear with you. I'll ferry a cry. Café. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya baze be bo wo be ka fun akere be ka bi akere wan kasa. We did you better. Obi amu ba e be bo amro mo ntrase mo fa na mo se bo mo no go na la sa wa be ka fun akere e be ka che wa de se e ti ya no yeah chani a se ho tun ti ma future ni ma go ma I'm in chat here for. I'm in China and I also have the Sundays language services. Only see me suit now, I'm Christian service. So, I'm going to see you and so I'm Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey, on the catcher and say, I dare back what a pie a yidi. Suddenly, Anna, the Passant, Sani Manasi. A new baby Anna. On say now cause a man the mono akokam. Obi o akokam is how. Oh say man no krama jatu say man there obetumi. Dabi o Kristo sumu na ama e man ati ase na first no. Eye ya obekum. Eye ya obekum. Nse ye tini ye ma bi ase. Say nyame so ba ya no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Very, 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 very dangerous. And I won't say, oh, no, you're on the about I'm on your band at nti amiri ya baba ma ya mfanya ya fanya ni business ya no mo so mo pe to could be around bi amuru to could be e ho se kosia bi amuru many nyina so na ho jo sa da wanti o se be me Akoma FM 87.9 o se nyina na bi sa ma sa me fi aka ho e do lento that time aka ho mo ntimi nto aso bi me say me kan wa kire mema de bia say enyo oba bia na e ware no kwa itiri bo brama no ye sasa bia na me kan na me gaze me say na nye oba bia na e wa ni so ye bai fo nye se bia but oba no wo bibi tu na chi a e ma brabo nkoye ti se wo ware oba na no na ye onyo na e mo onyo ko na at least omo wasu wie ti ni bo brama in the next 10-20 years but me se fi mo to ka mo ma Akoma FM 87.9 Kumasi. Around in 20 years, and what occur was if you or no plot continue said. Yes, I know Juma or Juma, but there is something about Obama and one management colony. Frustrations and talk and the attempt Agasakasa, and to be able to meet the right frame of his mind or the Bobra. But would you when you're bar, what you was here when a dama was sana kama, and to be quite Juma and what remember you are say young fanya won me say empire me boma mema de bia me say we all this abon ndi o yira me problem but the wade mo abrabo mo sa Akoma FM 20 years 25 years no one jealous work of langa go hwa so time I was abrabo asem and they were funny so the shots attack or so
Nana. Now we say we say yeah the watchman for the and security man for the yeah no. It's when say we are now we are service how. It is amre we say we It's no corner because e chire nyumre. So nyumre it's you want to give mama you know me be antiase. Se de nyame yi wiase no. Akoma FM 87.9. Na ebunu no so whatana you want to break and ere me ka so dwe nko a ze ko pay fresh a akodi kwatifo onu ebia ye hansa ya aba ye hansa ya aba obedi no no okika fon kire won na see life on that is why I'm here passionate about say as yes Mary only shaba but it's not the same now obabi o nya bia man ko akọ be so be no bia nkom be fa so obedi bi obefa so an no bia na esi o mo ababedi. It is a little bit big now. I have no fees. Can you be for back? Can says can I 87.9. I'm a cram man. That is how we treat women. Sir, someone who demand a cram man who damn sir. Now I'm telling you to say, or baby, what would be produce salad without doing that? I say, coming out for band account. Just come from man or banning me. No, ma'am, say, okay, so far, come over the Rama. Sister Bika, say or no. Nukuru pie free fear fi se dia akoya nukuru de ne faso nti o pie free fear no da from everybody e bi ku show so fratan fo ni wonu hu ka wo twi uru so ba najo enti mesira ni everybody wo se wo bonu wo de jama wa dab dem no da fo na me yu etinya me sa ma me eti be me 87.9 sara so ba obe be ma obe ya na onfani ni o so wo da fo no I was obe wa omura de obe wo ti se ma me say eja bia wo de didum no eja bia wo de didum no tanya wo de didum na enya bibi na sha se na ema so de ne ba ya sa de no ma no na pese obekọ so aya eti nyemo gidigidi bi wa ya na emema no pride ne ase I have arrived and say anyoma no eye na aferi ye de ne na to be the this time no boy na started bobo empire roll for bia Akoma FM 87.9 say uradi ma this ya wo wasa we are the man who ran the by we say kim odwuma nyina start ense o fike nyina start ense o man uradi ma problem na what na we feel what say akoko is say this week here Bible Bible ko na bon say ni bia wo ya oduma si wo say wo ta for all say ka me mani begu ase me me yare ka me wu me nya ase de uradi ma onu wa wasesa ma ne mere no me papa chew nti say what na say e nanka pastor Julius nanka si atuna uradi baba odi ekwa ba ya Akoma FM 87.9 Kumasi anu le baba say sana asibisi sana obo me pa so ko asi and a famana what the matter here my friend like I said you be sure say matter so we go be just pay you on say da bi o abi na manya me ye nyame no e na yeso no anka nye sa anka nye ntumi na le ori anka nye awu ma o ba nsu ko wo ba o ko police station na ma ko fa na ma wo ma nye wo ni na me ya gungu unja kwa ya ubekasa next time so we oba ni tro no wo so a ni so wo de ofie Akoma FM 87.9 ma me nkanche fisia ya ka se bi prebiasa ono so ba wa me for so ono o se open na otiase na no metena but bra wo abon wo ti na okra de em say musudu wo ti o fili em say okra de musudu wo ti o because about what me akwa for example boy I say I me ya ode I me ya ode what me seems I really young there no odi me I offer say one be mate na I me ya so say do I offer na boss we na on tete Akoma FM 87.9 so we are right no fisia brand yon trans ni sim ko nyane nkasa na asombi mra o yesu dim me say be bo wa na bon pa ma fisia o na de nkana asombi mra say efia wonyankopon ato ne bo ase ahyehye e na fisia wakoka egum sa no wako safety ho enti nka wo gie na die
nanka papa yi se nka wo de se de wasi nkente nje no anka wona wa ona unse sa ma no obo ba ba bi 87.9 obo manyo bi omo yiye yo wato ne bua se de man awia anopa enumere no wato ne bua se ko ja ne kwan akosire di aduane de on set man on center wonje bia papa de da man be ka se da no wada sole no wasole fa ha na oye nti be man fa ene se me de me ma wari aponche odi ahudase ma wari aponche afu join ba aponche de make bia wonyere wontie wo shedam fitiase na so wakomanim se kre no watwe firi wo Akoma FM 87.9 afa na misumi ba be kire nyansa sankanye sa anka be ma wone ne yere etumi etie na wo mu ye wo mu kokoton omu ni na ye kokono obasi ya wo fi na djuma basi ya wo be so ne yiri mu na wo mu kokoton omu ya wo mu nya kakra wo mu de beko akọ yese omo sha asiesi bi efie bi e bobra ene efie na aka ho bo nsamba nso wa mana aka ho oba ye wontumi nko ntumi nya wa mana aka ho Felicia ene ho de we na wo ka ya Kumasi kan ya wo ka kire no chese ye wani gie ohwo ato wa wie enti ene de wutumi ka de wo pe ni wi na menom na wo na yire o ka se na me hunse de yire bo container de man dabi container free ma hunse ba me yi ka so ka se na yire meli o bo man na anya bi wo de wo Felicia wutiri ye wanya container ama yetumi afa bidie enyina agum ama wo ye transfer nyina wo ho sa sika ni nyina wunya bi eye de wo ho na yire wantumi Akoma nyina wa fama 87.9 Kumasi yire tayini na wo ne na bresa no ni nyina wo betena wantumi anka se ma hye sa agya no bi ama no wo de na menene to koko na menene to ni nyina wantumi anye bi ama enti wo nyina wo ye no na kyese wo de na ne do ni bibia wo de ama wo na ye de na abakeka sa anse ni wo nyina e de kyebe ne wani agye wani anje wo ka ba ni nyina anya wo ya anka wo be pe ne ho abaje de se wo ya anka na wo be pe de wo de ho ye wo fie dru wo ya anka wo be me anka wo be pe de wo no sanka wo Akoma FM 87.9 Kumasi ka wo tu hospital na mu tiri no na mo ko ye de wo aduane bi si wa mo to di wo ana wo ka ba nti ana wo hu ni se ono susu ni so obetumi no wawo ena no an no di wachie na ono wo kwa na wo ne meba na nsem na wo keka no fili me de wo ya me mobo nsem na wo keka no nya abotere pa na ma papa ya ko manto ne yam na wo de obefa wo ba bi afa wo ba bi ye de yekọ na mo me nyina ho keka de wo na no o se se na bufu nsan keka ho e keka de wo pam fa nkyere no Officer no di akọ ni no se no na agiri mu nyina ye ni Akoma FM 87.9 ya ha o ba mi etu ne fo ana ko se bi na agiri 87.9 se ma fo ka che se papa David e ma 20 me koda prison tuno wo ma ho why enya sa de no de wo ye no jai papa ma bibia anya adobre enso wo te de o kan wo sinka wo bi twa ne nsa na wo twa nse wi a na de bitum kura ompe wo be wo papa osia ni wo kura mepe enti se de bia adwene sitia no enye saa na wo wadwene tie fini wo nya nu ba bia o na wo be ma wo menso papa no ni ba bia o do tira wo so se wo no le pe ba bi ma wo tena aye enti ba bia wo nam bia tokuro bia o Akoma FM 87.9 na isi ja hantan sem no na ja bia wo keka sem no ne ga ise de wo ba ye wo se de wo no ene won kwai ena na koma na de ode ye nka na koma nsore fini se ya wo na wo ye wo sanka wo wa koma nsore na wo ka se ena are ne ya de ena yi na kodie ena ene de opeso ye bia won kwai de opeso ye bia won kwai a ene ne ye ready de wo tu fu no ye ready wo be sore ya wo ma ho ne ga de wo keka no
na yɛn mpaakye obi ma wo na papa na akoma ntɔ ne yam te sɛ deɛ yɛka ne saa na akoma ntɔ ne na gyae sɛ wo bɛkeka ɛna deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia wɔnyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia wɔnyɛ ahansa akasa ne firi bi deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia wɔnyɛ wo de saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ na ma na ɛyɛ esi deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ obia no yɛn nkoto ne fo sɛ wɔnyɛ wo ana ɔyɛ wo a wo ho bɛtɔ wo tiri yɛ sɛ nkɔla wo mo afa anka sɛ deɛ wo sisi ne fie no kora mpo no anka bɛmɛ nka deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ nkɔ mfa nyɛ wo sese ne yere te hɔ ɛna ɔkan ɔbɛsa akɔ ne yere hɔ ne yere that day December 1 na foforɔ baayɛ no ade a wɔyɛ no mani nye ho koraa wɔse ne yere wonso wabɔ ne yere aba so paa o wakae ne yere wakae ne tete no ade a na ne yere de ɛfa so Akoma FM 87.9 Kumasi ka nsuo baako Felicia ɔde kosi baako mmienu mmiɛnsa ɛnan ɛna ɔgya esi hɔ ɔyɛ aduane wɔ fie a wɔnya ɔma obi nyɛ de ɛni ɛnso kae wɔyere wo first wife no hu sɛ deɛ tie bia wɔyɛ aduane a ɔma obi di ɛna wote hɔ ɛka sɛ mede me nsa wɔ m'ani ɛna ɛfiri ba no nsuo no yɛfiri ba na ɛyɛ me ya sɛ ne nyinaa no ɛyɛ ne nkɔlaa wɔ mu nti sɛ ɛsi sɛ yi a na ɛmaa no gyinagyina hɔ na ɔmo sɛ nkɔlaa no nti hwɛ yɛw a wode faa mu wode wo yere afa mu mani twa police kwan saa wode yaw na ɛyɛ saa sɛ ɔne ne yere duru baabi na wode ne fa saa yaw Akoma FM 87.9 Kumasi fili bra fam akora de maako mehunu ne anyini ni china ɛsɛ sɛ yɛ die ne na papa no hu sɛ nyɛ ne dia na ɔte ne nsa firi ho ɛyɛ ne dia so a na wahwɛ ne mma na asomdua aba okay na asomdua aba me na se ayɛ Akoma 87.9 FM on TV channel song Emma Misakuma Nsem Jumedi no na wo hwe na wutie midi at the Marcos. I say you look so very beautiful. I'm really pretty watching you now. Okay, me that's Papa Joseph Arakwa Mesa. Yo, it's a one catch it. The GD song who you pa. Or say it is better they cancel the marriage or else the man will kill the man. Akoma FM 87.9 Kumasi. And or get messaging so if we at the buyer. Na mamema birthday. Marco yɛmfa akwanya wei so na yɛmfa nkyia kɛseɛ ɛma wahwɛfoɔ ne watiefoɔ nyinaa tibrɛ kɛse a ɔtae nnum mmienu akɛseɛ yi akyi ɛyɛ Dr. James Amoa, CEO of Pimson Company Limited. Sɛ yɛmfa nkyia kɛseɛ paa ɛmfa ma mo na motiefo ni na nso na mako enawie ye hia eya pomode ho nkomo ndokwasem enam se adwuma ye na se ni apomode Akoma FM 87.9 Kumasi bia ye ba se ye ni ahwefo ne atiefo ba be che ya pomode ho nkomo se de be ya wo ya we bia ye bebodin ana se ya we bia ha obia no obeba modin afre numbers e wo TV so sisi a na one doctors no edin enkomo enam se apomodin de ehu hia papa ye number na ma mini kan fa to ni ma hwe utie radio no wa hwe TV ne de da TV no so obetimi abobo sisi a na wafre number no is 0244 718 557 0244 718 557 Akoma FM 87.9 Kumasi 604 702 0241 604 702 Marco yemfa prekese ne nhyase ye de wo kan na no na prekese no ye Paul our mantem so or sign edikan for Marco one thing I wo medical health and I say apomodin ehun semu ne say so wono maduro bia na say duro no entimi nya adwuma na wo pena na kire say ebia na wo organs and I say infidie na say meka say nipadua na akwa say je duro no ma duro ni ya adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi ya kwa kan be bia entimi ma nipadua na akwa ni ntimi je duro ni mfandi dwuma okay enunti eduru ba bi na say koduru sa bia na beka kire say koye detox detox ne kire say detoxification yemfa infidie emfa unipadua ni enyi efia emma onu maduru a eduru ni nya adwuma ni mfim na afi yemfa eduru ni ma hwese eduru ni be ya adwuma na prekese powder ya dia ni dwuma titiri pa edie no enne se eyi efia
abodompem anase a choki ewo nipadua ni ma ema hu no duro ntimi nya aduma na twifrim enti eye the natural way of detoxification natural way of nipadua said e be ya aduro a wonom no aduro no betima ya aduma ma na nhwehwemu ene doctors for no omunim die ne ade a mo ye hu sedadi ye ono no bebe wa ye no mo a enka aduro ni ye because obitimi nim aduro na aboa no the same aduro no bi ko no mo say manom sa aduro meaning say nipa no nipadua no efie ewo mu no doso enu ntiro no the same aduro bi anom aboa no no ma emoa no asese unipadua no adenti na nko aduro bi abedi hu adanse wo nko akọ no bia still na ahu hwe e chese unipadua no efie Akoma FM ene nsa wo no efie ewo no toxins and as a poisonous substances a woman adults who nipadua nim na sa poison is a ko nipadua e kwa be na be so be ye film eno an so be kwakoto pre-care prekese powder yi o do pa for phone na gogo bisa the health benefit of prekese e wo gogo obeka cho say it detoxifies your vital organs especially your kidney enti unya hu saade na chese prekese no e wo dwumatitiri bi akwakodi say yi fie wo nipadua nim na de film afa onu maduro bi aduro no betimi aye adwuma enti obi a wo hwe ye bia no nkopɛ prekese powder ne bi nto Akoma FM so immune system ne asodafo a nyankopɔn bi o madua nipadua nim sɛ yare ba omani yare ni akon enti obese no so eba na gusa ketekete no obi awotime de onu maduro na awona akọ but the main no say awakra na de wo agi so okoto painkiller no manza akọ meaning say immune system na ho de na aba from enti umehia prekese powder prekese eye aduane aye nananom adia besi sabre ye nkwan bi ade bitum enu a ayi Sunday ya akra ne maame amadima otemantima oye nkwan oye nkatenkwan mamode prekese tu otiase enti prekese ne boaye enti bo modi ase won sadeka bi because teteno no di prekese ne sad e mo nyini che o mo se di obi ewu adi abe 80 years 90 years e bitimi di 120 150 na but enne the small girl 22 na oko 21 na oko 30 na stroke ache no ebi entia be pacho eni mi se ye jaye na nanom no nyoma na to ye momodi ansan kokofa ebi ne prekese me catch us the phytochemicals what prekese ni ma bu nipa ye nipa bia ne busi immune system no enya asem ketwa enti obi a wo hwe ye bia nkopa prekese powder ne bi nto obi ha enne oyare ede chena no ho ato no ade be chena osa yare eye inconsistencies in your health and oyare ade chena ho ato bia wa ye boso me pacho it means immune system no ho de na ba form koto prekese powder ne bi na frɛ number wa drone one number wa TV so ye be che okwan be fa so abanum na ebretia wa bi ahoden be ba ama won yare bi obi ho akoda ma ko ntimi nda obe kan ceilings obo nani baako no wate obo nani baako na wate saa no obomi about okọ ba won mpa no so saa na ade ache ade be che na ese nkonya ahoden ne ko adwuma na wabrɛ uye sani pana ko pepper kese powder meaning say umoja ni ntimi ndie frusane obi tifeti ni gane sawe no hwie ni obenum painkillers ko tiko be mai enso store no ho ko pepper kese powder me so wona ba bia ya bia no bamode so be onsabeka pre-care prekese powder phytochemicals e woman bua manipa ne vital organs ni ntimi ya adwuma yie cardiovascular system na Akoma no ene drobani Akoma no ye adwuma ni na se Akoma no benya ahoden na drobani mbede da ha eye pre-care prekese powder me pacho umoja no na akloti anada anase intini a edi moja no kono mu na asisi a prekese ne kwako yi ni nem ama ho atimi atom na wo di agan na ba be ka ho ahana formation ni wono eye 442 formation me bacho oji aganyiso no what the to pay no what the prekese powder okay na obi ose 9 ne nsai ni tititi obi ose on nantena ne mpabo yi tokra wo nwase ne nase aiti se fom obi ha ose intini firi ne to ase ekọ ne nankokom ne twetwe no edu ba bi na on nantena wantena ba bi anje na ho na o ye tu ahwe obi ose misisi ya me ya dendenden bro ni be ka se inexplicable and excruciating pains and o te wo ni sisi mu no obu a otena se agisi yeso mu ma ne tena se o sorry so at the same time na se insuo janu a ho le ba be so mu ama wa sorry obi e dwane
so bomani say won sabeka aduro ni bi empanifo say ajekum ti ase mpo or saman na watwe na nia heba enne ya wo so wa hodi po ya wo ko na wo be na de bia complete na say sisi ya ndo wo to wa hwan na be ko aba ma busu anya biadi bomani say won sabeka muyi agan and afi pre-care natural powder no na emo be me bia wa ye mre bia no premature ejaculation erectile dysfunction water pistol men mo die nie ofra o say doctor mo sim be ma me code bi pepe for no o be ma me code bi na ye code na mako code no ye de ma wa instantly na nyoma hyase apeke up na nyoma ayeye na mom no be ma na no ama bibia ye kama no ye mpe amo in the mood me feelings me mood ni feel me that be 87.9 Malcolm Dase. Okay. Emano, Mr. Musenya Minya Bemani Kayenu. Bemano or two ni boasi ya konhoma kama. It is all befia. What to ni punerieno. Na diakano, tiasi and paso agrono. And also so mani feely. And you mirami John Kumisi Derby. Me pacho koko pe pre-care natural powder nibi. Anasa prekese powder no. Na emma watenkana atikono. And sign Kenya in Hubium. Now would you pre-care prekese powder na. Na afe wato Siemens Vital Herbal Mixture. And then the capsules no. Eddie Atato. Uto ya say your numbers no. 0244 718 557 0244 718 557 and after 0241 604 702 0241 604 702 na afei wa frɛ doctor na one doctor atwetwe nkomo na doctor nso so ama wo code no emma no amomensis emma eba nso a nsisi so mote ya no no prekese powder na natural powder no na make am for ediama kokoto na obeba de dia dance pewa edro isa wo pe ba ko anampo doso pro atwa Kumasi ye main headquarters PFA pharmacy Waterfuni road afei so Colimac herbal Ashtown Freddie Men's KO and a rock pillar herbal so KO more enkran and an important na main headquarters no Repage Ventures Okaishi drug lane okwa mama repash obesha wo kama afei tachimanfo ni nyina no momfa mani enchiremu humble mother we bie mu kuha wo kwa yenuo no obema opi na so odi akwa kwahwe ho yare kaswa new market fo ni na humble mother 87.9 sana ashaiman downtown fo no humble mother ebie mu edi amambo modin na hye nsoma ye se Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules and afei prekese powder and a pre-care natural powder enti na yekase aganya na waje yesese birthday Nikki Pizza Fan Club UK Lucy Ado Nikki Pizza Fan Club ne birthday Lucy happy birthday Akoma onyame onshaw na onye okese onye mfi Akoma FM 87.9 na onfama asumdie enka ho ebe na bibia entumi enye kama onshaw no nsha wasenu yefunu mu ema enyinada Lucy happy birthday we efi Nikita Pizarro and Nikki Pizza Fan Club ekuo ema no enyina na me nsha ya ma minfa ose Kwadaba Emmanuel from Obuase Edinkra. Also, the man is so suffer for his marriage. May God bless him to marry a good wife. Marcus, the woman is so and not yet need to me. Akoma FM 87.9. I know Mammy. Now 3P Gallic Miss I'm saying that to say a pressure drop, Mr. Wada. John Sha, who said what was since I woke up, Mamma so, was a wood to be so feeling, and your son, Tia, and with the body, I will funaya, couple, son of what I say, why I can settle door, and now about Fichicromo Yow, high sugar level, we a immune system in a pair, every 4 we are a 3P Gallic Messiah, yet the war, and a Gallic, and I a vitamin C natural plant.
juice no yasoa ede egum enunti awonsa enka bi 0248928824 0248928824 Kadi to adro bia pharmacy shop chemical benya bia to grow fire mojadro papa no be na entumi mu awo woda na dwa wuntumi enna wonu ato wuntumi enidi wonan no wonsa eya na ayese titriti woye adwuma ewogya ho ache wode eye grow fine emojadro bema no be na entumi emo ama o mema yemu nso entumi enyina se piti peme wosu aborobo osemitim ne mitim na chese bibi ekoso kama eye grow fine ye de koko na aye grow fine emojadro na bia obekọ bia wobenya bia to pharmacy ne chemical shop bia mu drugstore osu pe grow fine usi aka no enamo a grow fine ye de 87.9 eya ebia bepe bia mu no na short for 0244 596532 0244 596532 Naji HM fufro ewode mede ama wuyi echi na hwe ene wodihye bi ewu ama woni etutu aka wonsam a esawo ada bomode anako goswe na home na womo enye waye no tutu ye nyina ye wiya eye date dia ka nyina no fa hye wono ensa na obeye ne kama ede amount ye video na afa no chese ambulance enie na aduane ye serve enie flowers na chese ye pedi ya 87.9 na chese eno so ye de ma e de bai Akoma 87.9 me si wo de share pro no so no oti ase no wan kwa so da eno nti owu ye nya sofo ma no nya wufo so ma ye be han wo bi na chese wa ye wufo so e de ama wo be we na apede hwehwe yen e wasafo ye ben labor enkane koko board dan no ene no wonu hwere mu Frey 0243 737457 0243 737457 na eni enkomo na power specialist eba hospital Dr. Koshi Adia ya osibro bra na ene obema wawo ne pa hepatitis B CNA fatty liver ulcer fibroid kidney stone Akoma 87.9 Dr. Koshi Adia ya wo ho onimde enu tuba yade ni na no obeba de bon garat awe na onso watumi ade ho Kumasi Feya Sebesuchi Road Adia ya jashe okwana yira kwani afre 0244 544422 0244 544422 na ene no ene enkomo Kingdom Herbal Center himemu adreni ade abano Kingdom capsules no ene bitters no ye adwuma woro of edisi immune system no stroke wakoma yade ne beko cholesterol ne beko na nyina Kingdom garlic capsules and bitters Kingdom ginseng power capsules sisi yade beko na afen so etumi abo ni padua no sisi no besiesie mental stress ni ye Kingdom ginseng power capsules tremendous capsules no so eba mama oba bomodi ananu bi na enti ahimfi ho na ho nchesa amante ba find something watumi e de akwaji ade Kingdom co capsules so enie oyem na etimu koko ebefiri wa ma ho adopa obenya bi okanshi drug lane 0597298855 0597298855 yebeko sukuu papa yapese ya ben pa se metro crop no so we say the city no enti Anglican University College of Technology wa the eco school no yekosu aponu akwaje ntete papa Akoma 87.9 Kumasi enti wase no requirement ni A1 to C6 SSSE no HTD level 100 3 core NFA 3 elective subjects, diploma holders, access course, NAC, NFA hack. It's a word about the answer and never beba, not only young Abishan, mature candidates, and also at least 25 years old. Now, Ubewiyan, and was St. Anne's Anglican Church, Ashtown, Yabe, Mensia Palace, Frey 0547 949 0547 949 na any enkomo hostel elho Akoma FM University College of Technology and you will never ever regret it na so we so ake NUST and after UCC yen na ye the certificate no ma wo na chese authentic ankasa eniti bomodi ase obeba enche na ye ko ahoma no so na etiefo nso etumi ache wonum adwene ewo eho na 0322498035 0322498035 0243
114497. Who are Fuchibia or Dema? Okay, was good afternoon. He does not want his wife to have an affair with any man, so there's no way he opened for the wife. It be only women will come to buy from her and Agnes anyway free Central Region. We didn't buy the Awuka free. No kwame wafa kwata papa. Miliaba my friend Santuma Ponko Fiase no coach. Miliaba my friend and the black water no so asini about Peno Fiase no me tapia policeman my man chomo pa o ma de bla o mo hwe no mo tie de Nigeria I mean tia only example of blocking. Miliaba media fufu na mbe ma me papa ne say. Sabi oba se o pe o na dey. Akoma FM 87.9 It make sense to me, Papa. So when you have to say, "Na kuma," you say, "What is that?" We bring you to buy every phone me. It makes sense, Papa. No, say a man or no one na you. We know we are to. It makes sense, Papa. No, make sense, Papa. When you have to say, "Papa, no, na kuma ntumi yam." Na say wobano, one ne wokola. O je so be shen kola na ma, one so ne na sinje. Ne mum, say na kuma uru woba me mani nyegbe ne say ya. Obi agba wa Abai ebesen one of the Nsem fata amonu twenya nke se ni aba no do ye wo ye no ebia wo de be papa wo yo bia ko I mean papa of Akwata will say in fact tell your husband that I love you for the work you are doing for Mother Ghana. Please tell him to swear the paga water. Okay, and you obewu we didn't anybody akasa. Hello, we didn't be a cassette free. We didn't be a cassette free. Yes, your mammy. Akoma 87.9 the patch on me 87.9 and make us our phone so why? Okay, may I say we didn't be a cassette free. Hello. Mama, unfortunately, as we can na no mufo no tabiacha no bi ya mekan jam e bi e kati kemichi wa wase ndo bi sana woni na mo se club ni dinisa e jamani kan so sa no ni pa so ti bo ni pe bi se asu na si bo ni ada oba be si o na e to bi so na pe ni se bi e mo ni kakra ndo ni se bi ma me ni ti ni wo e bi pa bi obo bi la ba ha ni ti ko ni kakra aba pe ni je na kwa e me no beda enye juma bretie me no na nkwa ide me so papa Akoma Papa. So good afternoon, Marco. Thanks for the good works. God richly bless you and your team. Marcos, from the look of things, the lady in question is not subjected to change. So the DNA is the best for the man to move forward in life. I'm opening yao kotosi abu. Okay, me that say. Na mamenchia sofo yao. Sofo yao. Weton air freshener. 87.9 Brofredu. Uko station honwa otonto air freshness anya bebre aso tu bebre na otonto wo ho na no wo bo meka mu afa de mehwa no wa mambi osmako ye wo na wutie mu akoma afa mu TV na mehwe eno nti the air freshener ba ko to ke mu wate na okwa achia me nyame enhira medo onyame enhira pa so for ya oton air freshness ewo Brofredu station wa yame onshira na onye okese se labadi Akoma FM also labadi so say wa hinfa or your taxi driver also labadi your taxi driver so for programming yago 24/7 said that wa no yabo wa
na wafa nyame nhyira papa osola badi within baby akasa free hello within baby akasa free hello me pacho yetie wada ye ka kan kan yetie hello sister kan kan ka sister kan kan James yetie ka kan de ya ba senna Yame inshallah papa happy birthday Enko Emma Janet Atifa Uwatema Committee 1 site 19 Tema Committee 1 site 19 and one Janet Atifa ete we every brother or say happy birthday Enko Emma Fama Wenyame inshallah on show so no sepa when you win free atumu Enko atumu was the man should go and beg Sister Mary for forgiveness. Okay, obinsu message no. We didn't baby akasa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, yes. Yana makatana ko 87.9 because of how bana kan hauka kan ne da wusu ana musu ana mutu waniya apana wiya obi bana ci ebiyewu ana waye da ne ana wace ne sai wani na wuce ne wani biye ne nan su wuce ne ma sai ne ma so ne ma ne ma ne ni bana su ko su ko ma ne biye da I mean, we did any baby akasa free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo, yes, you. Akoma FM. Papa no nya botre. Papa no nya botre. Na me perform ka tell so wa hu de ya na me di na ye me ya. Sana Mary so bi ye yeri dada no de ye na ye me ya. Mama na ya na mo fa ye me mu tie mo fi se ye ye. O fofofo wo mi kwa ba be tu e kuma kwa so. Nti na mama no so mo fansia nya so mo o ba tia nya botre man. Akoma FM 87.9 Awo ba be kunu nti mo nya me ngi. Me so enka ho pa na me chia nana kwate nana me chia o papa me da se epi we did the baby akasa yeah Cultural Fest 2026 Minia Mayesha Cultural Center Saturday 21st March Akoma FM 87.9 Kumasi. Kumasi Asantimai where are you for number 1 Accra radio station Akoma 87.9 FM Yemi Center for National Culture Ashanti and the Ghana Tourism Authority Yakabo Yesi Afi Ghana Mantino Yedini 21st March our Cultural Center na ya Cultural Fest Kasekwa wodobi ti se frafra Asante Krachi Kasina ewe Enofanti Obi ebe treni bobre ewo amamre mu wa husiesie won kasa eni wasa na aduane no ne de yesi eye food festival Obi ebe chese ni krumo aduane yesi no ano ani be nyasam ketwa kai edem eye memre da 21st March etinye oye bia jai na fu oni kire Cultural Center park no so ha ne south fedi ekosoi yemfa ye ni hwebi KFTU Department of Hospitality Tourism and Event enso taye chidende entime nyeja ho so behwe ni so ade yen sponsors eye Angel Rock Mixture Melo Prime Mineral Water ABA Herbal Clinic Yabo Africa hu bi ni Midimafo Herbal Hospital Wachia Herbal Powder Grow Fine Herbal Tonic it makes you grow fine. Akoma FM 87.9 Kumasi. Charlie, I remember the guy in emergency. 87.9 Things get tough.
spend the money. How you gonna make more money with little investment? Look at all the number where you could dial in times of need. The number be *446#. Dial *446# and select option 3 to play Dewa 539 direct. You can multiply your stakes 40 times with direct 2 and 400 times with direct 3 in the 7 p.m. daily draw. Charlie, you for tell a friend, make it tell a friend, no. *446# will save you in moments that matter.